Like
Trample on the ground.
Tholom ko chan salai Tholom ko liu kan sading in mang shela holite ka kanin som na ka zon hin Tholom ko tu ding ka kanin som na palirak chok dingin solo sading zong kan ni rak law lo mi he o tha tak min se a uat sa ta kani sen sku tu chu ji u la phoi ka ta thanga Tholom chaka ki kazona hin sia si zoba ne vun ken chapyak takola mangmane si chen thak cham halai akan doi ven akan nei tu kan biak mi kan pathian namin thang than ko se C.E Camp azan hi nak zong tluang te le dam te in nakan phantar tu zan na ji tem chan zonga nangma sin in kan hu mi cholawa in nangma thang that naka tu chana kan rak puchang nangma ni hi cholawa hi kan chaul han piak lo chuti chun boipa naram akau nak le na rian tha tam pi kan tuan nak chowa asinak ha nangma ne chho chho nak kan pe ko pe tu vial ten ha zong ala som thum la song la zakhat in na cha chu adong tu asinak ha nangmani anun naka cha chu nak pe ko ha kan chowa se kan nun nak na ko thiang song kan chan jisu na min lob nak tha kan cham kan biak mi kan pathian amen Lo kasalai the biati he kariban to ma lo kasabo to late na sang which translate tongue in English this song is really like I could really relate to it me and my friend for example me and my friend like we would always curse bishaki gari lomo we would curse and then like this is just to show that ki ma late bo he ma ga thang he ki abipo ka praise kuna buda ma ka really kudo malong sambe like camp kasiland ki ganle ka veso like bichle gari poke ka ki ka plenge ti pe like songso ke zo mo pe samesla like after camp bichle gari pozong ke like songso me le gari ndiki aningan ki kaning ke zita to ka tinong ke anon mo be maka like ka veso ka zong bichle zongve gari kuna puta nanda kisambong la kanon ta kasbong ra ya asnon pe Long sambe lo he steng men pe ka uzon an sle men sana tita abieto ka ba menge palat fokus to he
nung kan pun tung ain am hebi asinai a thong bing mi chu kan lei hi si fa nak le lom nak pe tu thì nak le num nak pe tu si ta lấy măng theo mà her và thiên ni cần ta sớm mà ta biết in sớm cần lấy măng theo mi si theo si vì bom tu le phim na bia chim tu amang usi cần lấy num nang ter ti luang se từ chung nang âm big le rằng chung sa ram le sao bi na ni chun nan lấy po cho na kan hang nung bal ni suanak le becha chim na ka kan mang cho chu zum tu na kan ra la si but thiên ni kan ta shama ta begin a sermon cần lấy măng theo mi si theo si bị bom tu le phim na bia chim tu amang usi cần lấy num nang ter ti luang se nung nang thong cha ra chim thì nó con dòng ở chim tu dù cần nó khó lâu mi cần lấy si và lấy trong thiên hung lạc ở trong bên mi ở si ta cần lấy cần si ninh ở lăng thiên ni cần ta sớm mà ta begin a sermon cần lấy măng theo mi si theo si bị bom tu le phim na bia chim tu amang usi cần lấy num nang ter ti luang se cần lấy num nang ter ti luang se anh thiam hello anh thiam ta tak se buổi pa ne mang chen ko na se vem bek pek than na se mai le achun kan ne bau chan tak min se lunglom nak biate ven chim ta ka du tu zan chu ke he CE chairman zong ka se azai ki po chairman ka se tu zan achun na ven ka thai thiam la ka dir na khe kri fa bu chairman zong ka se dia ka se de uthan lo lunglom nak chim ka du mi chu kri fa bu dang ten ka tu na na zong na nak ra khola kan lom to ke ven kan dir pek ta lo kan ka bek pek tan halai kri fa bu dang la kan hole te kan tlo akra mi te ka ven kan dir pek ta lo zapai kan bek pek tan halai. Thank you so much. Kriya unalong taken se, tafar long taken se to cha chun. Even the program kan ye chana ven kan lengo, kan mazong ne kan leng ven halai ta ka ven chim kadu. Chun ka zon hin, kan ma CBC USA, kan public, kan general secretary zong akan rakhola, kan lom tuk
Astral taksi. Dan zau kau ke astral ning ke. Ama. Alang lau ti bendir tasan nanti kau rahe kepu. Betul yang tahu. Ya, section acung kan lom tak tak. Sekan nula kan pasong tampi kan mu na. Kahen kan pasta ti zong nentling. Kan lom tok tak kan chim kedu. Cantik zong nan ye chun. Cantik zong kan on te lai. Nan share mi te sesa. Nan lung mi te sesa. Zong nan benchim nak chance te lai. Atu cana chun. Tete kan nak testimony te kan ngain halai. Kahen. Nan fapa kan naupa. Kamboy sinin kan ngain tan halai. Ama achim di in kan. Solo sak nak sesa. Tete kan nak sesa. Kan pala kan nula zong. Serbian nan ngain mi umachun. Minit panga. Minit panga teka. Chan nan lako teka. Kan som na tucho. Kan naupa. Kamboy. Van som tan hausa. Sebab yang uson hausa. Ani he Allah hol ka avan laklo avan herdo chamara hol van chim te lai ke minute short to the point translate ka van to athan te lai mo Hello everybody. So like English maybe but like you guys know like back then my backstory I was like a really troubled bad kid, right? I would go to church just to go to church, and then they'll be like, calm. No, they would ask me, what's your name? I'm like, you know my name, Shamataku. Yeah, you told that. Yeah, I was a really bad kid. I would be really disrespectful towards adults. I would like cuss at them at a very young age too. And then I would have like friends, bad friends. Some people know who they are. They peer pressured me into doing drugs, and I actually did the drugs. And then like my parents would like every time like can I go to their house I got mad I slammed the door shut. I would go in the room. I would be like, I don't deserve to live. My parents like I would feed myself with suicidal thoughts, you know, those depressed thoughts. And then fast forward, like when we got this church, 2 older teenagers would come to me, be like, come, steal money. And I would steal the money, you know. And then they're like, I'm like, what? And they were like, oh, we're going to go do drugs. And I was like, okay. And then I went with them. I was dumb. I was stupid. I was reckless. I was stubborn. I was like, what? I'm 14 right now. So I was like, what? 10, 12. Doing drugs at that age is like, it affects you because every day I think about that every day. It troubles me every day. I think about that every day. I would go as an 11-year-old to go do drugs. That hurts me to this day. It hurts me. It burdens me. My dad's a pastor and everything. My dad's a pastor. I'm the son of a pastor. And then I would do those drugs. Everybody. My dad's a pastor. I would do everything for him, you know. I have high expectations since I'm a child of a pastor. Everybody expects me to be this. Everybody expects me to be that. Every time I'm bad, everybody compares me to something. Every time I'm in Sunday school, I would sit down and like cuss at them. I don't want to do this. I don't want to do that. Oh, we're supposed to be here. Siavan, I don't know where he is, but I'm really sorry because I gave you a very hard time when I was in your Sunday school class. I would cuss at you. I would yell at you. I'm so sorry for that. I was young and reckless. Please forgive me for that. And then fast forward,
like 2 years later, Silo's daddy came to teach us at church. I would just come to have fun with friends. And then one day, he showed us a video of Jesus getting crucified. It broke my heart. Let me read this Bible verse. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. That Bible, we watched the video of him getting crucified, him getting slashed in the back. It went into his ribs. It broke me. I cried and cried. I thought about that every day after camp. I thought about it every day after camp, right? He died for us. Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. I questioned myself, was I living for Christ or was I living for myself? I was living for myself. I fought for myself and I never lived for Christ. He died for us. I took it for granted. I took everything for granted. Everything. Every single thing. I would ask my parents, Mom, can you buy me this? Oh, I'm sorry, we don't have enough money. I would get mad. I would shut her off. I would ignore her. But it was so hard for me to ignore her. So I would just pray. I would get down on my knees and pray. And then nothing answered. I was starting to question my faith. And then Usai was that, he came. And then, that was after camp, right? And then I would disrespect my brothers. I would disrespect everybody around me. I lost myself. And then today, like, the camp, it brought me back. But then I'm still my old self. It's hard for me to change. I can forgive and forget. Well, I can forgive for myself, but it's never hard to forget. And my path, it just troubles me. But to this day, Christ is always with me, and I know that. He's always with me. And he will always be with me. He's in my heart. He has a place in my heart. I try to read the Bible every day, try to influence my friends, but my friends are always telling me, oh, Calm, you're just acting like this, and they never really know. It just breaks my heart. And every time, never mind. But it's just hard for me because, like, I was known, like, my past. I was a troubled kid. I did drugs. I drank out of peer pressure and out of my stupidness and my recklessness and my stubbornness. I was dumb. Okay, I was D-U-M-B, dumb, to do all that. But to this day, like, not even, like, let me tell you about sixth grade. Sixth grade was my worst year. It was my horrible year. I had horrible grades, horrible friends. I did everything horrible. But today, like, my uncles and aunts, not all of them know I'm like this now. Like, I've changed. No matter how I try to act, it's hard for me to act like I've changed because they always think of me like this, and it's hard for me. It is hard. For some, it's easy, but for me, it is hard because my path is horrible. I tried to forget it. I tried to forget my past, but it is hard. It is hard to forget my past, but I'm trying. I'm fighting every day to forget my past. And everybody criticizes me. Everybody thinks to me like this, oh, Calm, you're this, you can't be God. I mean, you can't worship God like everybody else does, but they don't know everything. And I tell them, I give them mini preaches, but it doesn't really help them at all because I'm not like that, but I know I can be. But to conclude my testimony, I have found God through a video of Jesus being crucified. Every time I watch that video, every time I see him getting crucified, I hate seeing him in pain. Even the thought of it brings me to tears. But that video that he showed us, it broke me. It broke my heart. And it just made me wonder if I was actually living for Christ because he had died for us. He was on the cross 3 hours. And he was hanging there suffering for my goodness, for us to have a better life. But we take that for granted. I take it for granted. But to conclude it, Jesus has been with me every step of the way. He has been with me every second, every minute, every moment. I just want to thank him for everything because without him, I might not even be alive because that's another story, but he has taught me many things. Even though I can't see him,
he still talks to me in a way that most of you won't understand. But he talks to me every day. And I love him, period. No tampon. I love him. But I love him. He is my Lord and Savior. Can I say a quick prayer? Dear God, thank you for giving me the strength and the courage and the bravery to come up here and share my testimony. Please help us all fight the battles we are going through, God. Please forgive every single one of us for our sins. Help us forgive and forget ourselves. Help us all with our family, God. Please help us all. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Atsimi de tom pade kavan le lamo zait lokanda atza expectation muchu na sila muchu na tuala timi pressure timi atam timi kavan chim mano tam bima pressure tam bika kan ngai to especially zait lokanda pasta fabasi harning kavan chim zait lokanda mini muchu na nunglai muchu na tuala sin school falti na kalai na fallai chim na ngai expectation atam to ke ete khana kan akatai to ke simen salom video clip te jisu kri athi na atho thana video te sia salo ne akapi anak tongin jisu ka mu vechang e te boy pa mi se thacham ko se amen boy pa ne god bless you brother tu chanchu ka van on real aye if you want to say it in English, you know, any language, you can even speak in Chinese if you want. But Sam's for you to share your testimony again. Compalazong sa kanula compalazong kanalazong chan kam pek nalai. Anyone else? Okay, mazong mam token chan cha kan pe tu kapa min thang thas ko se kem he bam tok simjong he tna kha katim lem lo tu kate jeb ne khana kan hal le katim lo na tin kem praise and worship na khala kan sa tin ka chunga kan chwak tok le ma he kem kan ka cham pathiam ma he nang ma ni stak a chon atu praise and worship kam dil han chung he ka chunga hen pang kau te khan ka chung tin thla ka cham le pang ri pathian na stak na ma ka ti than atu astak a chon atu Bible cha atu re ka temi ka rot mi he ra ka mun ter ka te khan ka ti le baba cha ka ra hun cha ba ma Bible verse ta kha ka ra lai ding ta kha atu rak pia le atu tu ni kha usai lo ne video clip te kam pia ke family te kong se atu nu leva khan se anu leva kha an dolo an si pang te khan anum pang le ma kha vokhat chu anu kha atu sales woman te ke se in ke azor tu se le ma in kha azor le pakhat nu patar nu he khan an chon le ma patar nu khan pathian kong na ka chim le atu ma nu te cha pyang thar ti ka cha pathian ka thai diaw le ma atu amani bible cha atu achimi cha ma he se johan angan pasha amhe pasha me fear du le tha du le sho du long in andra sho du a andra ke chun na kha an ngai I du dim te in an ngai nak na cha a kara le ma kha ma akatong tok zerong atia chen kemi high school ka kai liao le atu this week cha finals khanum le atu kemi AP exam atu na ka ngai ve AP exam kha pani ka check ding lam kha ka ti tok zetia chen hak cha kha ngai ka du ve chan ka ti tok na tin khan ka study fun lao te khan kum ta ka stress ka tam tok pathias na kan thla ka cham na tin ken ke ka boy thak tok le zan kha chu gu pa kha rak ra in arak long le akati mi cha na fellow tok te ken akati ka cha na fellow in ran jang na to belau like siang na kai na rak tin te ken mam to ken akati le ma ka kalung kha fak tok
aka thei thiam lom to kin ka te pressure ke tam to ka ngai e ma he ze da arel ke ma he cha ka zo pang ze po ka to pang ke ama family cha hin ka to mi tam to ko ze da arel ma cha kin aka zain ho te khan karak te le ma kha ka ngai kha chia to la atu ke ka ro na kin naked from ten ama sina kin ka phu di lem ka phu di le ni zan kha ka hin ka rak ra le ke zai dra cha ke ka thin hun nak bi te kha ku pasin ken atlaudi le inna ka loi than le ama kha ken in nak nak rak ra le tu ke thatan bi kha kan chon chan ha le okay te kan ka ti so ko na ten kan tu ni kha ma video clip ka zo le ma ba cha achel mi kha ka lung ak tong tok zia ti chen zetlo kan da tu high school kan bizong sia ami siang kan kai din manon ha pol le ma zetlo kan stress man na se zetlo like peer pressure kan game han sa pathian ni atimi cho he came here so that we can like do the min kan nak na ara that in can we think peer pressure and stress like we take it so seriously. I mean it's serious, but you guys have to remember that it's Satan. Satan niken he's like akan tok for Satan niken they're hurting you. They're making you do this. Like, dude, come on. Like, are you really gonna be like this? And Satan can akan tok for pang kan nuna akan natin na Bible ta atimi cho like this Bible verse is saying that like me fear do in ra ta du le sho du nong in ra. Natin Jesus came here to like save us all from that. Like Satan is the thief. Satan is the one that wants to kill you. But you guys have to remember that he's always standing next to you. Even if you hurt, he's more hurt. And like I realized that the stress, the peer pressures, all the pressures I've gained, it wasn't me who was in it. It was Jesus. Jesus is my substitute for everything that has happened in my life. And so atu for fear te karak ale for fear ke ka kanao like upol for fear ka dumin ha so in life like you will always be stressful, you will always have pressure, but no matter what you guys have to remember that it is not you, you're not facing alone. Cause Patienza, like he's standing next to you guys, he's holding your hand, he's taking you guys in his path. You guys have to remember that and like not let like stress and pressures take over you, because either way God is always with you. He's the one who takes your pain. He's the one who takes your pain away at the same time. And manong kaktim nai papunit katim ko mi verte papunit chut peko se. Chan kan Rico achim 2 minute numachun katien van lao lo. Don't be afraid, you know. This is something in your chest that bothering you. Just let it be out. Let that out. Let that out. So now's the time to share. If you want to sing, you can sing. If you want to dance, you can dance. Chan kan pek na. Nula palezong for feel na chim du im se. Chim nak chan se. Hi bentuk insan jasan semua ke petu berpamin tang jas kau se hi kan ara minu lepas sana se budang nang sana se long long picking ai kecim lai deng kecil deng okay itu ni kecim lai deng itu testimony itu tu jingka kahen pekuakan parding se program ka starting se na deng ke ka period le chau ke thau ki na kan ke zahan kan ki na kan ki kun ka shen ne zen athai ka period le chau sang ka bun so we zen he ka thau nga ma atlai da ka ko lo me chu zen man tuk lem lo zingka ka tan ha chu ke te so and then my mom came knocking then my mom came knocking on my door and she's like wake up now, but then
I pretend ki gang hill there chan. I'm like, no, like kadulom to get a side pickle take along so they man say me, but I didn't say that. So she keep knocking on, but like it was to the point where it was just so annoying. So I opened the door finally, and then I just like smile and just like, okay, I'm going with there. So nothing ma ka katimi ka like he ka karat me he that at some like to make it hello like I just came here to like praise God. That's it. Like abiazon ka kalung chunga alut men lo ke chuman tuk ki thongtra an chin te kin kale alut te kale ki ka tele chok than mi ki man tuk ke chan chan kin sa tang to chana te atu ni ka kam pa ta tai doing kun rai chen movie kam van so movie an zo coin kan movie must the script video short clip then so ma coin kan it was later, never mind. Adang movie pakat apan hina movie kan zomi tu atin ni kan avan simjang bang kan nulawa asi bang mian se ki church songan kalve ko patian thang trave ko natin ana si bang setan kan tanchan bang and then atin ni kan taden avan explain sang ka kan explain how to lo kan at the mizuma ternu avan ton kon in ternu ni kan a prayer room te angai mi te kan avun ima in azuzor te kan ma they still in tarara ko mi kan ma ternu in to anzoe a prayer room to pastor pani kan in gatso vo on te kan avun choktan avun alutan te so jam I have kidding think someone has been praying there. Like you can feel I'm really sorry it's like he knows the presence of God is still there. It's still there because ma arak jamin un kan tarnu kan avun cham na a prayer room this so and that's not really what I'm trying to say but it seemed to not so ma minu ni kan ma nu va si minu kan ma nu pinu ni kan ava pa ka business chupa ka lezen ava pa ni kan nu dang he kan ana tong ka dinner kan ngai ti and at Tompatika, still, he almost cheated on her. And then that moment, ma nupino nikana tailo natin ahoy no nikana tim to take. And then she kneeled down. I mean, she didn't kneel down, but she sat down in her closet, which she made a closet room. Tu tiltia na poka prayer room matia vetang matia na kan boipa nang nira ka bomko ki avapa takan jam. And then after she prayed, she went into the living room and she said, I still kuchaka ado and ma timizo no I am really sorry guys. Okay so she was saying devil ke Satan kahan ma in sungahin umla ka atu kawale ke ma kan marriage a shock to dinga kahan umla this so meaning kan told this and in lang ka vun swake atu in sunga kan avun chi ma chi mi zu in lang avun swak tan ma Satan zo chwata sai tik mana in sungkar than ho na pe ti hate ma chung ke ka lak tuk mi zu this to ke ni for thinking kan na can battles like hardship kan ton ko like temptation to karna to bogan ton ko but I want you to know that God has defeated tu Petit nibola te chang la jong niam phwa ko ba ba jong ne phwa ko ma ba ba cha ni te mi chu okay win tim ding la first Johan ang ko khat na Johan angan panga amhe pali ze zatia patien fast mi poni chun volai kha atai kho volai kan tai kho na chu kan sum nak hin asite so kids they bought temptation nga nu mi se her nga mi se don't worry. The devil never wins. God always wins. Matakan zai ponan ton man na ken se boy pania tai di chang go so ni zu patien fa pe gen su setan fa kan sti rong lao setan fa ni chun kan ra zu kan sung pang ko me so but with God anything is possible. Ama ani man etu movie kan zo mi zo ma movie chung ba ba chang o mi zo James chunga se so James angan pali am he se mi chu cha pathian no khangai ko lo khuchia ka do ulo anjam ta ko lai so man tuk na atu abinabian atu man na chung khara ken man tu na now dong se nu dong se man tuk pathian le ape du lo mian so an sia chun just in the name of Jesus just get that devil out of there
because the devil, it's not the devil's home. It's the house of God. It's not his home. Send him back to where he belongs in the name of Jesus. Send him back to hell in the name of Jesus. So I just wanted to encourage you guys that whatever hardship you may face, whatever battles you may be fighting, I want you to know that stay strong. Because I don't know, as a patient, they did go to Volay so that so I just want to say that trust in him because he has already defeated the war. And ngay tu vieten sung along tam picking I get him so many sides in ngay chamalo chantla to ne if you non petan tarin petang and I said along. Thank you. We pan hang chin go set. An chim du mi te ka nan len lak lo so lai. An chim du mi ka zait look in da. Khatsam athon ta kan chim du mi se. Nin chung khara bui na pakat pakat uma chun. Thalom na pakat pakat I om tai na pakat uma chun. Khatsam na kin do ko na Satan chuak chang kan in chung kharin. Satan chuak chang tia khatsam na kin do ko na se ta kan chim du mi se. Bui pan ne afanu le te na mang chen ko na se. Tu chu Kevin on rely chim du min in ma chun. It's time for you. Kan nula kan pale zong chim du min in ma chun chim kho se. Okay, num ti ra lo. Lo chen ke men tlom pal de ka vin chim ve la ye. Chu ka vin chim ding mi chu. Johan thong tha angan kul lakhat ami hlai ngai kan salai. Bible cha kan min in ma chu vin kaw ve lo. Johan thong tha angan kul lakhat ami hlai nga ka salai. Jesus Christ chu vailam ta si ni thum nu tho tha ni chu tho tha nu e azul tu na sin achan amhan na ko ase. Johan chapter 21 verse 15. Lai Bible chan karak le lai. Roll and adi numa Jisuni Simon Peter chu athoi. Johan fapa Simon hin hani an kadot na ka hin nangni naka hin nak na hin nang mani nakado de mo tia ati. Peter ni chun asi boipa kan dot kha nanghal tia ale. Jisuni katu fatete kha chong na tia ati. Jisuni atho thani Johan fapa Simon nakadomo tia halthan. Peter ni chun asi boipa kan do chu nanghal tia ale. Jisuni katu kha chom na tia. Jisuni atho thani Johan fapa nakadomo tia ati hoi than. Jisuni voitum tiang nakadomo tia hal cha khan. Peter chu angai achiai boipa nangmani zaizong vilte nanghal di kan do chu nanghal ko hen chu tia ati. Jisuni katu kha zo kan na tia ati. Jesus asked Simon, do you love me more than this? Simon said, yes, I do. You know, Jesus, I love you. He said one more time. Jesus said one more time, Peter, the son of John, do you love me? And Peter said, you know that I love you, Lord. And Jesus said, feed my sheep. Say 3 times. Jesus Christ ni Peter voitum tiang nakadomo ti ahal. Nakado si achun katurun na he zo kan halo ti afiel. Nula pa na tu zana hin halvetu na use. Jesus Christ he na do tak mo. Kaso na Jesus Christ ni aven chimdu mi he Bible film tiam na ne chun Peter he mai le ya shoi tu slai cha lamkal tu na shoi tu slai cha hiti hin nakadomo ti he voitum tiang atina si he asruat yan ro acheu khat ni
ครีฟ้าอาศัยไล่ดิ่งมีพอลอาจขันตัวละจอมเปียกดูดึงอาศัยว่าฮิบียฮีอาชิมที่ฮิมีตั้มเป็นอันปอมครีฟ้านี่กันปอมมีจะมาเจอเสียอินูละปานักฮิกาซอนที่รวดเวลนังมันเห็นฮิตุรุนฮิใจดังอันสลาวนังมันฟ้ากันเสียเวลามีจะทัดจนก็เสียจิสุนี่นักโดดตักอาศัยอาจุนกับนักฟ้าเลยเต้ก็ตุรุนฮิจะขันที่อันเฟลไม่มีกันเสียจิสุนี่บีอันฮัลเวตุจานจานะเดวิดนักโดโมไซมอนป้านักโดโมเดนิเอลนูนักโดโมนักโดเสียจุนก็ตุรุนนาฮีจะขันนะนักฟ้าเลนาฮีจะขันนะจิสุนี่นักโดตักโมที่อันฮัลนูละปานาอิรุตุนาเสจิสุคริกันโดจูใจมันกันหลังตะโคมีมลงอโดนักซ้ำโคลงสลาวสิเมสลาอาฟ้าเด็กันหลังตะโคมีจูอาตุรุนกันจบกันเฮเสนูละปานาจิสุคริเนี่ยฟิลนิเรียนกันไงอาทารุทานาวเสปะเทียนเบียอินอาโจมดิ่งแล้วปะเทียนเบียอินอาจบกันดิ่งกันฟ้าเลยได้ตั้มตุกันไงนะนังมันเรียนเสียเซนสกูเสียแต่ลองเรียนสลาวพาสต้าที่ลองเรียนสลาวมันอุปาลองกันเรียนสลาวนูละปานะอดีบีนั่นเรียนจู่เสียก็ละสังกันปฐมเฮกุลทุมอาจิสุนี่เป็นเทียมเบียนเชียนั่นจวนมันจู่ลักสองแปลงนั่นสรีลายเถอะจู่อัตรุนนั่นจบขันนั่นจู่ลักสองแปลงนั่นสรีลายอัตุจานจานอัจฉริยะนั่นสินูละปานะกันฟ้าเลยนั่นมุกคนไหนตั้มเปลี่ยนกันครีฟ้าบัวกันมาจิตบิเสียมันเอาเซนสกูลองเตียนจะลีจงกันมันเอาจะนี่ร้องกันเสียกุมสมทุ่มต่างกันตัวแล้วจะมันนุ่งทองกระรอกกันเสียจังวางไงมีอะไรรู้มีฮะหักเสียกันตั้มนี่เงี้ยเชี่ยวทุ่มเชี่ยวนี่จังหักเสียกันเสียนั่นตุรุนกันเสียปะเทียนเบียนโจกันลิงลองเตกันเสียไอเช็คตัวหนาวเสียนักกินโจกันโม่เช็คตัวหนาวเสียนูละปานะจิสุครินัดโดตักเสียจุนนัฟฟ้านัตรุนนังอิมีเตนังมันนัตรุนนี่อินชุงขาตินัตรุนเตขาปะเทียนเบียนจอมเปียกดิ่งอ่ะฟิลมินิสปุยปามันจะสุ่งปานำเขาเสียนูละปานะกันนูละกันปานะทากันจอมเปียกตันฮัลโหลโมกันเอาละวิลเต้ let's pray for our parents okay let's pray for our parentsกันนูละกันปาจ้าทาวันจำเปียกตันหาเสียกันนูละกันปาจ้า first ละเชียนหนึ่งมีชูกันนูกับปานักโดดตุกจ้ากาโลนักโดดนักอลักคุณนักชูกัสวลเลี้ยวก็แล้วกัทิ้งเฉียดเลี้ยวก็แล้วชิมกังไงเลี้ยวนักโดดอาหินนักโดดนักอลังคุณอัตลุมคุณกันนูกับปาอะไรกันไงเทียมการโดดตุกอัตุนูตะกันจุนนังมาจงเนี่ยนักโดดนักฮีใจดังทิลท่าจอกเปียกมอเตอร์ท่าฟงท่าไอโฟนไอแพดทิลท่าสลาวินนักโดดนักฮีปะเทียนเบียนลังเวจังเสะเห็นไหมปะเทียนเบียนลังเวจังเสะเดียวจำเปียกหาวเสะทั้งตีจำเปียกหาวเสะบุยป้ากันดูล้มกันดูแล้วกันปัจจัยทักกันจำเปียกนะตรูดันไงมีนาอากันจบขัดข้อนักจ่าเด้งอ่ะนังมันเนี่ยเรียนจุนักเสะอันมันกันนักบุยป้าปีกูนะใจทุกคนน่าโดดนาทีอัฐรินเฟียนตะชันฮาโลทั้งกูนะนังมากันสมกูบุยป้านังมาตัดเลยจะบุยป้าปกปลองสกาวหินุนนักเนี่ยกันดูแล้วกันปัจจัยทักกันจำเปียกนะดำนักนุนก็สาวนักเปียกกูนะในเบียนช่างชินน่าสลอันฟ้าเลยเด็กันจ้าจดชินออกลักจิสุคริมันลักสกองหาเสปะเทียนเบียนที่อยากกันต่อยดูอันสีของนักจ่าเด้งอ่ะคลากันจำเปียกนะจิสุคริเป็นคลากันจำอาเมน so ไว้แค่ดินกันจำรินหาไรจำตั้มปีสองกันนะตุจันจะเชิญมันก็เสร็จแล้วสนุกสกูเชิญมันสองก็เสร็จบุปผิเชิญมันสองก็เสร็จแล้ว
ไว้ขัดตีนหลักกันจำหาไหลจู่ๆใจมันสลบบุยป้าสุ่มปานักกันแปลกหาไหลบุยป้ากันล้มตุกยีบันตุกจานทางนักกันแปลกจ้ายึดหลักกันจำหาไหลหลักกันจำดีนกะเห็นอัศลป้ามังอินจานวันหลักทันไหลหลักกันจำถัดตันหาสิบุยป้าสุ่มปานักเปียตันหาสิบุยป้ากันล้มสุ่มปานักลิงนักสนามมาตาสเกาเสใจทุกคนด่าทั้งทักออกหลักพัฒน์นี่สิใจทุกคนด่าสิที่ Voi pa kan ilom na min tiang thang tas ko se tu zan zonga ka hin na bia kan chim lai ding mi kan ngai lai ding mi tharin kan di lak cha tha zang kan pe tu si voi pa kan batian thrau le kar than nak ya kan bom tu pum pa pa ka chiu kan ser siam tu si ko nak ha voi pa kan bia ka chim lai ding mi voi pa ngai tu kan ha aluti khatale achok mi slowin kan ha aluti kan chilunga alani kan nun nak e achok mi na bia si ko nak ha kan nak kan sinin kan sezong vial te nu ko tiang aptham buin lop nak be chimbun ji su kremin than sampa kan batian amen amas biga bentukin chan cha sa sung loi ha kan pe tu kan batian min tiang thang tas ko sa chu ni tlak ka hen ha sian ha he kan naw le kan falatin ha he batian be ru ti nak le thasam ti nak le i hoi kom ti nak kan nge ye nu le pa chhe khason kan tel pi chak ni lom dok nak zana hinu le patam pinan rat kho cha kai lo me tu zan cho merang hol silowen la holin thong tha kan vani ro tin halai tu zan ni vani ro ti city ka du mi cho ke he lai mi krip fa bu sina hen ka cho chak na khe kum sa rang lo chu se ve chang la ka muin chun ano ngai mi ka lo kon nan ka kum he upa ngai ve chang e la kum sa rang lo ka cho chak nak chunga hen ke ma pum pa ki karak der thom bik mi he tu zani kan van izot tin halai la chu karak der thom mi chu boi pa thongin te nak ka ti lai mo kar khat ka van han kho chang la chu krifa tham pi zoom tu tham pi shroi tu tham pi an chambao mi si ti ka ro kan hu tha in an sine thong tha ka chimi he pe parin khan kha follow up ban tuk salai ma kan hu tha in sin thong tha ka chimi kha thuk deuh le kau deuh le sang deuh in vani ro ti dingin kan som na krifa nun he zaitin nan ro chio kan ula kan pa na bia kan van hal to an halai all right let me ask you guys a question, okay? Do you think you're growing in spiritually, right? In faith. Na zoom na ki athang mo tharau le hen athang mi ka si te nani ro chio ha mo kan ula kan pa na alwan chia kumkul kha van kirula so le alwan chia he kan nan krifa bu zong atu sia dialog sia za kian tian ha mang en korwa harin thak na kha tlung ti thong bang kan the ke ma zong kha voi khat voi ni rong cha kar ipum ve la chu thang nak chu tharau mai al chu pathian na klei chan nak chu pathian he nai hoi kop nak chu atua hin te zai dir mun dir ha nan krifa bu biakin lulia zong kar krave nan lam ning le pathian nan du ning kam hu kalom ta tak ke zong ma kha kadu mi se na atu hi te zai dir mun nan dir ti mi kha hal kan du na la mi tam pi chu ma kha kan dir mun kha atum de te kra zai ronda ma he tum ha zai ronda camping le crusade long kan kai nan crusade dia hen alwan chia kan sining nak man in kan zwa de ti mi he vani rotin ha si ti song kan du na e bia ka bin hal to na lai la kut khir na khin nan ro nak bak khavan chim nan ro nak ni nan ro ni te khan nan van khir mo someone ask you guys a question and you're going to raise your hand. Two questions. So krifa nun he tiang tharau thong long in mo se okay so is Christian life all about trusting God, right? All about the work of the Holy Spirit. Asila wa krifa nun he ma pumpak izom nakin da se
Okay, krifa nun hi tiang tharau thong in Moses silawa ma pumpak izom nak thongin. All right, let me ask you guys this. Do you think the Christian life is all about trusting God or is it about self-discipline as well? Okay, is it self-discipline or trusting God? Tiang tharau thong in Moses ma pumpak izom nak thongin da se. So tiang tharau thong long bak sit mi kut kan khir ton halai. Let's raise our hand if it's all about God. Tiang tharau thong long se. Krifa nun hi tiang thar kha sampi ban thiro ti thau nani pa zonga khan pa khati ding selo. Okay, kalom, thank you. Ma pumpak izom nak thong and say it's all about self-discipline. Ma pumpak izom nak thong non city mi te kha sang de wen sang pin thiro. Okay, thank you. Asesum biak an hal tu an halai. Okay, ki van long kinan huma. Okay. Valong nai chit, so you're in that plane. Valong nai chit eh. Valong among tu panik kan. Kan engine arok, dia thong that. Valong akan chit di. Le kan engine arok le. Kha pan hi na zo mi kha pakhat so phong hao. Van chung baga mo, so he's saying, "Hey guys, our engine broke, the pilot. So we got to take off one wing. And you guys get a choice. Nan mani chim ding nang ngai. Kha pakhat kha phong ninga ke le mon du or le nan du dia in hal na se lo. Zaido dan du. Velos to sa kapat thai van hal to anin kapat thla nang ke le mon du or le. Zaidan na phong lai. Ke le na phong ko lai. Aron so or le khana thu lai so ni so. Ko vedo kapa hani pata ze ke le mon na phong ha or le. Or le na se ve lai. Aron so na kha ke le na thu lai te. Sia chun velo te koi kan church chairman kha au mo kan church chairman kha khoi do chut ken hulai biat nang te ke le mo or le all right, very good. So ke le kan phong song a van long kha si da chang lai chum lai or le kan phong song a ji chang lai. Valong aswan ko nak din sa in order for a plane to fly it needs both wings. Kha pan hi a her. Okay. Tu sana fani ruat tu sit ka du mi cho. Krifa nun he chiang kharau thong long hin sabak lo. Ma pumpak izom have. So ve chiam in krifa nun he ma pumpak izom nak thong long hin silawe chiang kharau lam shwe nak le bot san nak thong se ve. Le ma kha zaiti te kin na akal tining city kha kan vani ruat tin halai mo. Ma pumpak kan izom nak le chiang kharau rian atuan ning le chiang kharau bot san her ning kha zaitin da akal ning city kha kan van zotin halai. So I'm gonna teach you guys how is both self-discipline and also dependency on the Holy Spirit. Okay, pakat nak boy pa bot san long azabak long. Punang chim se chun chiang kharau rit long henga long. Tuna kha kan na nu tin ni chim ko kha. AP exam chami poi phiding ka se le on ka du nan si da to lo. Cha zau lo. She did not study. Le cha zau lo cha me poi phi thana na si pakhat pan hi pathum zong cham ko se lo cha me poi online mo. Now should get a big F. Nga lo kha. Okay, chu ve chiam in ta chun na ka atu CWL point to lai. Le CWL point ti ka khan to basketball, volleyball, soccer zong khan ni som lai voi khat man chin lo in khan. Bolung kun na ke voi sri hel na se lo. Na voi khat man achit no mi chu unfit ti lai lo la. Poi khat te nak an hulem men lai lo tio. Ka van so tin ham hanau se. Sam zalekul sri am he pakhat in panhi tin ajel ka van in rep yak na lai. Boy pa ni inchu asak lo wa chon asatun ha rian tuan nak cho san tai lo se te. Boy pa ni in asak lo se chon satun ha rian tuan nak cho san tai lo. De chon boy pa ni khwa aven lo wa chon aveng tun ha gil lo in anum nak cho san tai lo si. Okay, hi Bible chu sang ni akan chon piak du mi cho boy pa tel lo in minung kan zom nak he ji da se san tai lo. Zero. Without God, all of our works is zero. Zero long te bakse. Siman selo biakan hal tuan halai. In satu pon ha kha. In an sak nak theory kha kal tak riang mang in. Nga vasyong ha selo in asati lai mo. Ka vani let pa tuan ha se in asati lai mo. Sala lo. Zwe chiam in kwa veng tu pon ha kha. Boy pa long ni kwa veng ko sa. Kan ni cho ina kan tina la phe kan ka lai tin ha se lo khoi veng ti lai mo veng ti la lo lang ter ka du mi cho
บอยปาโบชันลองอ่างเลวมาปุ่มปากสงขันรักอีซวมเฮร์เวฟิลิปปิปลีใส่ขัดใส่ทุ่งสงกันหัวไบเบิลจะสร้างทงทัดชิมตัวเชลคันนี้อันชิมตัวมิโซ let go and let God. Have you ever heard that before? It's like let go of everything and just let God handle it. นับเพียรนานับ problem นับบวยนักเวียเตค่ะข้าโลบวยปาตัวนี้ขันโตเรเซที่มีจนเพียงนักอุ้มเลยมาแค่อรักษตุกเรานับ problem จานนั้นเรามีปีข้าวท่าเราจะเราบุบขันบวยปานังมานี่ขันรักเปเขาตีเรานังอะไรเราจะเวียเชียมินมีนุ่งปันนี่กระลักเรมนักเซอร์เฮอร์นังมานี่ขันเรมนักเซอร์ดูลวินในกลตากเรียกมาไม่บอยปากันกระลักเรมนักเซอร์เขาตีกูพันโลนังมานี่เงยเชียมนักนักฮันเราโจใจติพันอันนั้นนี่เรมลาเราฮะอัปนี้นักกลจีมิเซสมัยโคลอสเซอันประคัดอเมกุลกว่าที่น่าเชื่อโคลอสเซอันประคัดอเมกุลกว่าคริสชนนักเล่ท่าจังกัดซุงอีเรียนอัจวนมีวิเตคามังอินกัดชิลฮีอาจารย์โคนักงาเฮียกาจมีกัดจวนเดปวลนี่จูนโคลเซคริฟาบุญฮัสนีเรียนอาจารย์โคนักข้าเขาทงเอ็นดาเซคริชนนักทงนี่เซสมัยเสร็จจูคริชนนักจูปวลนี่ขันสิดาตัวเวอลังเตอร์เวกัลจีมิเซไว้ขัดจู CBCOSA มิโนคอนเฟรนซ์กันตัว2015นักกันตัวเรทให้บิ๊กมีก็สมัยไหนเจ้าก็รู้เคเวลามันมาใครโปรโตสกันเตะขันกระดูกสักขันการเรทให้เราการไว้ขัดนักไปตักแต่กันตัวเสียมิวสิกนักกันจงจนทีรีนักกันลักแต่คนรู้หาเรื่องบอยปานิขันกันนุ่มปีจูกันคอนเฟรนซ์สุนักกันไปเชียนโดนักติ้งโจมีปลีปังงานนักสินาเตะขันและจูกันเป็นตัวดินหุ่นใจมันรักตัวเรามีอัจฉริยะมีปากสินารักอะไรใช่หรอมันนั่นตัวมีตังกาลงอปามกูสู้ให้กูทีเดียวที่เด้งฟังเลยเรื่องเที่ตัวกินกันจวนมีใจง่ายมันอันกันเรียบเปียกโลกเห็นจนลูทินเตจวันฝักง่ายและข้าพเจ้าขันอิเจเนตเราหนักข้าพเจ้าขันอัจฉริยะริมเรามีลุงพุทธขันหิขัดทุ่มบักรักไงและอำหันที่เราที่กักเทข้าพนี่จะอัจฉริยะพวกขันกัจจินหงจังข้าพอำหันข้ากำมุพวกจน Facebook จน delete ลงเตะกระตัวจังอามันที่เราที่กระเทยบอยป้าเสนาทากจำบอยป้าฮิลุงพุทธินองมันนี่รักเทยเปียกเขาบอยป้ามีจุงอีเจริญเงนักเงตินาฮิบอยป้านองมันนี่รักเทยเปียกเขามีกังไงเชียมเขาเราฮิบอยป้ารักกังไงเงเชียมนักทนนักรักเปะเจ้าข้ากระจำมีก็ถ้าจำดีบักเห็นบอยป้านี่ขันอามาจุงอีลุงพุทธิเราหน้าเวทบักอักลักเปียกที่จ่อนั่นขัลักเปียกลงข้าซาโมอาซาโลข้าบอยปานี่ไงเทียมคนนักชนนักเปียกทุบกันจนเสียดายแค่มันนี่ก็ตัวเวียเขาก็ไงเทียมเขาฟังเขาที่เขาบอยปานี่ชนนักกันเปียกและจูชนนักจูกันมันนี่กันมัน Jerry Bridge ท่องชิมเทียมปานี่ที่มีประคัด Can we all read that the last part 1 2 3 go Man's part is to trust God God's part is to enable us to do the work.Man's response is to do the work. Okay, kan nulay kan palong ni bagan repiak tao sa fanak ten. Thang pin mo. 1, 2, 3. Okay, ka. Krifa nunchu matin se. Krifa nunchu boy pa bauchan.และบอยปากันโบชันนักจูสินนักกันหลังเตอร์ไลกันทัดจำนักนู่นนี่กันหลังเตอร์ไลและจูกันทัดจำนักนู่นนี่บอยปากันนี่โบชันนักกันหลังเตอร์ไลจูกันนี่โบชันนักทงเงินบอยปานี่ตัวโคนักชนนักกันเป็กและจูตัวโคนักชนนักกันเป็กมิจูกันนู่นนักกันหลังเตอร์และมันเสียกันเทียมหาแต่ชนนักมีนังไงเทียมคอโลนังไงเทียมคอโลที่กับบอยปาสินะหันไหลบอยปามีกังไงเทียมคอโลที่ข้าเนี่ยจำไหลและจูนักทัดจำนักทงบอยปานี่ไงเทียมโคนักชนนักกันเป็กไหลและจูชนนักจูอัตตกินนั่นหลังเตอร์ไหล You see that? That's how it works. You gotta trust God. God will give you power to be able to do that work, and you must do what? Do that work. การมีไงเทียมโคโลมีนุ่มมามีไงเทียมโคโลให้อัฟฮักตักชัวกันเริ่มเซฟไซโลมีทักเฮกันอีปุ่มที่กะขึ้นกันเป็นหุ่นหาเสียจนทั้งเจิดฮาเลลูยาที่กันมันสักอีโมข้ากันมันสักเลี้ยวบักกันเริ่มเซฟไซโลมีหาบันลัวเห็นจนกันกุดบักที่บักขึ้นมันชุมละเฮกันชิงยงเขาตักสังไว้ข้าจะบักขัดบ่า
inter chok an te inter chok la party an tua roll dak nak an tua le roll dak nak an tua nu khan ro lo to kin zu pakhat te kham hu e le chu zu te chu tha atim peng zan khat zan hi zan thum zan li athat khauti lo khan hi bak kha zu te tha ai ti me athat khauti lo la adong na ga chun athino hung tuk la kha zu te tha du rong khan a in a khang zu te tha du rong a bak a do a in a khang cho chu amyak mo yak la chu ve man to ken mi na ngai chiam kho lo mi ke thil fa te se la chu thil fa te ni nan nun nak an tem ton tuk mi amyak lo chu ra chu mi kan ngai chiam kho na ha boy pa silen ngai chiam kho na thon na kan halai la chu thon na chu ni fitin te kan nun na ka lang ter kho kan chom na lai amen ta chu na kan zu kwa kunya khaini tei kho lo min nu mo kan men ko lai mà mình nung xin cái tay cho hard dok cái mà sau này zakha zakat cái thay này nó mình nung xin cái tay khó lo mi khá bồi pa xin na cuni bồi pa xin na hal tika bồi pa ni tay khó nak thon nak an pek kolai này say thick mà na chu tay khó nak thon nak an pek nu zong a hen zu na shial lo sia hen chon zu ni an tay pen kolai cả mà pum pak in khan rak shial ve kha hawi mà pum pak in khan rak zam tak ve kha haw lang ter ka du mi chu bồi pa bo chan long kha rak silawe kan ma zong kha kan chol chang ve la khátเลยอะมาปุ่มปากเอซอมนักท่องเราพักกันงะหรอก็เห็นอะไรเห็นกันปาเลเตเหตุการณ์นั้นคริฟ้าบุกันปาเลเตที่ข้ากันติดูมินฮัสเลเวนลายมีช่วงเหตุการณ์ปาเลเตเฮข้าจำนักกันมีจริงตัวแคนฟอมดับรู้ถ้าจำเรียมเราคันมีจริงจนอาจิปรุกนันชูก็เลยก็จะข้ากันเบียกหัลต้นจีดับเบียกหัลเจ้าอันมาฟิล์มนักเห็นมั่วช่วยกันทิพย์เจ้าบอยปัสนะตัวอันดอร์ไลน์ลงมาแต่มาขณะนั้นคริฟาบุจะกันตีนทอกมิสเวนเกณฑ์กิบคริฟาบุก็กันนักเห็นมีจริงเห็นอันบวยตัวเองมีจริงนี่เห็นเสร็จแต่ตัวไลน์เรามีจริงนี่เห็นบวยนักเห็นอะไรไม่เราบวยนักอะไรที่เลสเสร็จแต่ทุกคนอัตติที่สุดกันขัดสำนักอินสไลเลยหลังจากก็ดูมิจูมีตามปิจูคริฟานุนเฮมาปุ่มปากกันอันนี้รวมแล้วอาหารทุกมาปุ่มปากกันรวมจูใจทุกคนอาหารที่เสียจนทั้งชัดนักเลยสุ่งลอยนักเลยจงล้มนัดต้นเสียเห็นจนนันหาอับวัวไหลนับฟอมสุ่งจะไหลใช่ไหมเสร็จแล้วนับ problem นับวยนักนับตามคลินเรานับปกติอันนี้มุบอย่างหนูกันจนนายไปฟอมที่ไหลเรามาคัสเซ่ไว้คัดเตนับเป็นลูกสังหารเห็นจนดีร์ทานโคนักทนนักเฮกันมาชุ่งเลยเห็นอุ้มเราแล้วจู่ทนนักจู่เชียงคราวโลกในสิจ่าเห็นมาปุ่มปากอิสรามนักสงเฮอ่างบักเราอาเป็นเฮบักอินกัลจิมิเซมาแค่วันเดียวตัวหาสิกอรินกดคัดอ่างปฐุมเฮปัสริ one two three ค่ะอาชีตุข้าเวอตีต้อยจงข้าเวนะอาชีกันตุเล็กอตีกันต้อยหนักนี่ขันนุนหนักไปแล้วนุนหนักไปตัวจูปัจเจียงเราบอกใช่ทงชาฮีชิมฮาเวมีดังสนาเห็นทงชาฮีเจดาซีนุนหนักลักเตอร์ฮาเวนั่นจูกันชิมนักทงอันนี้ทั้งหลายเราจูกันลักเตอร์นักทงอันทั้งหลายเราเชียงคาราวลงเนี่ยทั้งคนนะอิสเกียลสมทุมในโปรแกรมนักกุเลรุกาสิดาเตลุงทินทอร์กันเป็กนาลายลุงบังฮักมีชินลุงขาที่สาบันตุกันเนมเตอร์นาลายเตใจทองเห็นคาราวนั้นสุงก็คุบนักทงอันที่สุดจูรองอาจารย์ทองจะชิมตุบนเห็นอาใจมันอิพอร์ตโคตรมีกันไงล่ะกันมานี่เห็นมีกันแข่งเราเวอากันมั่งตุประเทศเราเรามีแข่งมาช่วยอัฟยังตุกตัวอัฟยังตัดช่วยมาช่วยเว้ยข้าช่วยเตะกันขันตาลายอ๋อประเทศเรียนจนนักอามาขอตัวแล้วมี share you guys testimony แกจิมาเรียนเตะกันเจเล่นเตะกันเจเลยช่วยเล่นเตะกันเจเลยว่ามีนักบาสกันbasketball กันที่เจจี I was playing basketball with this African guy his name was Reggie ที่อามินเสียแต่ basketball กันกันเตะเลยyou're so good for a Chinese kid อะกันที่เจ Chinese อะขนาดกันรอดดีเลยตัวลูกป่าจ่าจนจะเชื่อมตัวกันอะกันที่and then กำหูกันเนี่ยก็เลยมีบอยปาทองนี่สิ
And from my mouth, it was automatic. I was like, oh, by the grace of God. Reggie, he came up to me, he's like, hey, are you a Christian? I'm like, yeah. Are you a Christian? Yes, I'm a Christian. Nang ma Christ na mo, si, nang tet na si mo, si. Zay rian na tuan ti akali akay chu siang kakay. Zay siang na kai, Bible siang kakay. Ha? Bible siang mo makati cho. Bible siang luma thelo cho. Oh, there's Bible school. Nang tet zin na tua accounting rin ka tuan. Church na pum mo ti akali kai pum lo na ke kum tam tuk se kum sa tuk sakte. Krifa ka sina ke atu he ka hatlo ma chang. Lai nang tet zin na tua biar kena kai pum, long seloem Bible siang kai le, he bentuk minau tetesna thong thak chim, le chu thong thak chim nak ten hakam han thak kapia karo harum boy pani pe an man hi ka se. Ke zong he boy pa he pe tle nak nun ngai ka du chang. My connection with God is lost. I want to have a connection with Him. Nang ma bentuk ke boy pa zong ni ra kam hang ve se ti ka du ti zang fa nak te baken. Zai kan ting ha, phun nang ra ka ro tha lo, khara ka cham piak ka ti cho. Jim chu ma ka cha cham piak aka hale. Saya keting hal lente cak nak kacam cak halau le, ekinak kalau sih kete, ekinak kan kalau kan kup nabil kau lai mau bil kau, nalu cungkut kacon lai, thakan sampiak lai, minak paco lai hol bagian thakan sampiak lai, anun nak bagian kek koi di. Lepas tu saya thongin nak, saya zaman lo, biar kacim mi tejo, boy pa thongin ke asi timi teka, boy pa ni thau acua itu kau, kapa anun nak kek koi dirok sekau. Maka petian rentuan nak sih. But here I'm trying to my say. Because a crusade, camping a minnow snack and kale, minnow camping and to anaka, pakat patu patiana zoom tilo. Patiana zoom tilo, be a thumb, be a kaleka, she caught talking leko gazombe. As she got dog and leko gazombe, be a kahadika science lenses, history lenses, a put in lek gazome, a kahalkale, I'd send it copaclo. I was as I see when Nakale Kodiko Nayan, can zoom hello. Zan kanak ka zoom lo, azan hina ka zoom lo, azan tum nak adong nak zan thiang baka ka zoom lo so. Itu biatang pikan sim nan apakat man akhang lo adong nak big zan atu pum nak ka tu pin halai kha kanau le rau lo pum nak ka tu halai nan lu chunga kut ka sonai thakan champiak halai tia ka ti chu thakan champiak halai ani chu khubil chong du lo. Sia chun thakan champiak khomo ka ti ai ra ka champiak du tha te. Ma hun karat adu lo nu le pani an hek chom mi se thakan cho me minau na an mit khila lunglop nak mit khi luang esu kan naw pa te so achilung te baka ya kiban duk lunglop nak te ki kadu ve ti so ki an mit khi atlak mi ki lunglop nak mit khi se so kadu ve ti te so thakan cham din hu khan atu bonfire kan to may kha kan van khang chun may kan van kul di le me kha kan to wi ta ko chun ha kan san ha le dong na ka hila ka ti dei le pan hi chi chang ka khana kharing ka tuk tuk king siapa tu zan le thanan chami ko hoile pol an lung lop na kha ka du ve te na ka pe kho lai mo no ke man sung pe kho lai lo ke mani pe kho mi se lo pa chen em pe kho thang chom pe lai thakan chom pia ke amit khi te luang ve amak tok pathian return nan kan ma kan rian chu si da se a chi tu ti toy minung khang tu chu ha da se pathian ma ti kana kal chi ding se kan mani rian kan ngai ve chu kan rian chu boi pani tho chua sia chon kharau thei tai tam bi kan hu ko lai na zai tik mana nang ma na rian na thol sia chon zai tik mana boi pani hin na rian hi an chon piak lai lo maka kan the hao sia chun niftin te kan nun naka zeda kan si her timi he bani rotin house mera kan lai bible ne avan le ni kha tlampa te avan dang do wak cha khan kan lai bible aphan lo timi nakin merang bible he tlampa te ke kaman ifian do chan merang bible te kan man tan halamo kan te kan man tin house khat ni tum tinang ni mati atau nan chimi biar pakan mai gafiang lo he talok hal bak lo ko okay Paul ni Timothy kha biar cha mi chu kha Timothy
nang ma na nun nak he tharau le na than kho nak ha godly man godliness kri mui sam na lang ter kho nak ha tharau sika nei na hawe tia te nang ma pumpa ki na nun na shem lo sia hin chun zaitik mana tharau le kar la phang kholai lo tharau sikan you must have discipline tharau sikan nge ha pathian ni volei chunga hin law pakhat asar zul phung pakhat asar tharau le ram zonga zul phung ase volei ram zonga zul phung ase chu zaida si ti sia chun tei nak nun nge na du sia hin chun ma pumpa kin nai zoma ha so ve ban tu kan tharau tei nak nun ngai du sia chun na pumpa nai zom mi kha boi pani thon chu la ye chun tei nak hu lai zai tek mana i zom nak tel loin zai tek mana ma pumpak i shem nak tel loin zai tek mana shotin nak zai tek mana tei nak nun mu kho salo ka za fa na ten na ke le nor le khavani chimta mano zom nak tel lo chun tei nak mu kho salo you guys get that? You will not achieve success if you do not put in the hard work. All right. Sia chun zai ban tu ke da kani zom nak chu silai ti mi kha kan ban zau ti thang lai. Apakhat nak. Tharau le e nutling patling kan sikho nak din cha hen thacham nun ngai bakhau. Makiban reton house Johan thinga panga 1 2 3 go. Jesus is telling us, hey guys, you cannot do anything apart from me. Kema tello chun zai man na to kholo te. Kang ha chet lewa tangka kema te ngai lo. Chu za chun cho ka du mi thilum sia chun kanu le ka pa kha ka hau zung zan ha. Ka du sia chun ka hau ka du sia chun ka hau. Ka hi ba bu ni se da kan te. Hey, ka falen ha. Hey, creep fan ha. Ya nan ma te longin nun khot nun nan ni tim. Thong na chua kho mi he nang ma thong an silo he ke ma thong si he nan ka her he ti do lak ter chu boy pa tel lo chun zai man kan to kho lo chu ve man du kan ha chet lewa kan ma tam ka te kan ngai lo cha kan du mi thil chu zai da kan to nu le pa kan hok na ban tu gen tharau le kar na han na ka hin pa pathian na hok han lo hin chun boy pa nin tharau the an thai ter lai lo phun dang chim sia chun pathian he kan hau zung za hau kanu ka pa ma lente chut na he ka du ko we te khan ka hau peng ha ban tu ken pathian mai kan kun peng lo sian chun zai thek mana pathian bo chan nun kan ngai la lo we pathian bo chan nun angai lo min ha chu zai tik mana throtin nak tharau le throtin an khu lai lo Kesu pathian ka bo chan ti mi ku clear to na se kesu pathian ka bo chan bak ti mi ku clear na lai I trust God okay thank you okay put down ka zoman kut na thirong akhan boy pa na bo chan ti nak salo boy pa bo chan lo he kut thirin zaitik mana ta salo boy pa nai bo chan chu zain na ta lai na thacham nak nunin na ta lai zangfa na te kan hwe ve su ta mano thacham nun angai mi cho an ma na ken boy pa ne bo chan da thacham nun angai lo mi cho boy pa na ken an ma ani bo chan da kha na cham lo fatin te he zaida na nun nak ni apia boy pa nang ma kan her lo ke ma ten kanung kho go te pia tu ne se kha cham nun angai mi cho boy pa ka tho cho kho mi te na hin nang ma thong lo si chan nang ma kan her jung za sia chun be hal kan du na kha nan cham mo na thacham na khi na cha na zai zong vial te silo sian chon boy pa cha chun zai man silo na thacham na khi na cha zai zong vial te asil hal lo cho if your prayer is not everything for you then it is nothing for God prayer must be our everything kan thacham nun hi kan zai zong vial te si her zai ronga boy pa tel lo chun zai man kan to khalo bia kan han halai se chun se tin da thla kan chum lai kan hu November thla December thla kan Malaya ka kaleng Malay ka kal na ka thacham an ka cha peng mi cho siapa azai simana ramthum na phan kan du vela ramthum na kan phan kon na ka kan sum ku kha cha thar kan champiak
Mino te sin zonga thasa an kacha pek ping pek an kacha ton mi cho usai lo cha mi puai ka ngai le ka on kho na ha ra ka thar ka champia usai lo ma college kai ka du le ka kai kho na ha thar ka champia tha an chamte ka hen zeida an tha samuru se an ma du na clinter he an tha samuru se. Guys, the heart of prayer is not getting what you want. The heart of prayer is getting what God wants in your life. Amen. Velo pahe tu Bible sang kai mini chun thei lai. Amin kha Stanley Jones ante. Stanley Jones to India rami missionary atron mi se. Koro harm boy pani amhan mi pa se. La chu Stanley Jones to mission atron na kum sao pin hue ti long ai chit long ai chit le chu long ai chit nu long baka khatsam nak amuru bak do pem so long ai chit khichia le tilet khatlom pal te avan shanti ga khan really kam aphan khau ti lo really kam phan khau ti lo le zeda to ti se chun thirngan pi kha la ke sio ban tukin khan avat se le really kam kha ti khan avat le avat se le chu adok e atimi chu really kam le kai do ti ga hen really kam ni hin keima he akan nei lo really kam ni hin keima he akan nei lo keima tu ni really kam kan nei e tia tia chu ve ba tu ken kha kan cham tika boy pa keima le ya rak ra ti ding ka salo boy pa nang ma le ya rak shwai ti du ding singa te khasam nak amuru chu boy pa ka du nak tin ter he salo khasam nak amuru chu boy pa na du nak he kanun nak atling sa khasam nak amuru chu boy pa keima le hin rak ra ti ke salo khasam nak amuru chu boy pa nang ma le ya rak shwai Zohan kot khat angan panga am he theilia tin atial kan hulai ka su ta lo sang fa nak ten ama du ningen kan hala chun kan hal mi pok kha akan pek shim ko lai kan ma du ning salo ama du ning zero anda kan thasam nak he kan phu ton lo ti se chun kan ma du ning long te kan hal le kan her mi kha kan hal khau ti lo boy pa du na kan hal se chun boy pa du nak ni chu kan her mi long te kan pek lai vai ka chung ha che pa te mai vai tam pi ka sim chang tha cham me boy pa thai jing ka thola le thai jing ka van thok le chang ka bakin in ka van on lai in ka shama cycle na ka pek lai te Lord give me a bike. Then the very next day I wake up atho in ka on cycle mulo tari kan sona kan ngai si hao zan ka do sona kan ngai chi boy pa ka swal tuk boy pa ra kan ngai thiam nu le pa chim ngai lo mi ka si til ka fear li ka chim ka swal na kan ngai chi na sina ka rakra thai zinga swal na ngai chim tu pathian cycle ka pe te thai zinga tho in ka on cycle amu thai lo tari lom na pa chim hao ti la lom nak be phun chim boy pa nu le pa na ka pek cha kai lom cha chiam na ka pek cha kai lom boy pa hi je jong viet na ka pek cha kai lom chun thai zinga cycle na ka pek lai cha kai lom ti la ai thai zinga van thawi in ka on ne cycle thei lo achin hung tuk sang mi leng khana jisu man thak le jisu anu mary man thak ome jisu anu mary man thak chu ala ke ku do nga avachia jisu man thak sin avan kila jisu nanu he mi leng khana mu na du sia chon cycle na ka pek lai vai tam pi chu pathian he ma te khan len te kan chal teo boy pa ma hera ka pelo kan pek velai khacham vel te la ka fi anung big mi khacham chu ma khase khacham vel te la ka ti anung big mi khacham chu boy pa ma na ka pek thu longa kan pek velai kanu le ka pa khu le ka naw na pathian ni hin azai jong vel te hi akan pek changa azai jong vel te chu hauda se afa pa ngai chun te Jesus Christ hin nak in mo kan du ri mi ko khri hi kan cha azalo mo boy pa ma hi rakape tis lowen boy pa zitin da ke ma kan na kan pe kho velai na du na rakang halter ti tu he kan thasam dak tin se esun thana chamo bial kan du na thana chamo zinka tho ka de za velo rol e than zan i lai thacham hi chu ge thacham zo ro ti lo chu vai ka chu kan naw pa thacham abai ha tuk la ai line ha ken to ko ro chan ha to thacham chu
อีคนซ้อมบักเอาไม่บ่อยป้าฮีโร่นะครับตาริคิดหลายเหตุไว้ขัดสู้กันเอาป้าประคัดเข้มมีกันตัวนักปุ๊บนักสู้กันให้ชูแล้วปุ๊บนักสู้กันมันช่วยแต่ก็กระป๋อที่มันช่วยเวปุ๊บทำตกเสียแล้วแค่ขัดทากันเป็นจอมแล้วอันนี้ขัดทาเป็นจอมเวเอาทั้งขัดทาจะไม่บ่อยป้าโรนแต่ไอ้ตาริกันปุ๊บจังปุ๊บนายหาสันตะโกโรนจะทากันจำจังโจ้ใจร้องกันจำนักที่กันลุงตักอสิลเวกันอิบาฮัดมีเมนอสิติกาเห็นขจำนักนุนอังเอโลมีซุ่มตุกันตำตุกมีเฮอปอยบิกมีเสใจร้องกันอินสุขุคาร์อโซตกใจร้องกันคริฟาบูอโซตกใจร้องกันมีพุนอโซตกคูบิลมีกันตลมตุกสาเห็นเสขจำใจร้องทากันสมโคลองปังใจร้องทากันสมโคลองอารวงปังให้กำลังเติมตัวไหลอับขัดนักกันสวลนักสมบูรณ์นักและเดิร์ทอมนักแรมกันดูเราจะทากันสมเรา right we don't pray because we don't want to fix our sins we don't want to let go of that sin ไว้ขัดสู้กันนูประคัดกันสินารักไรเสียปะกิจอินสุนคุคาราเห็นมาถึงกันบวยแล้วจังฟันในทากันสมเปียกโอเคสมเปียกอะไรแต่ส่วนนั่งแต่นาทีโคโลมิเตเตอร์มอทีละใครนี่ก็ได้โคโลที่จะสิส่วนใครนี่นาทีโคโลเสียจนทากันสมเปียกหลายมอแต่รักสมเปียกที่ว่ามาจะได้กระดูเราเสียงนั้นไว้ตามพิธากันสมเราที่เสียจนกันนุ่นนักกัลตักกันเสียงรุ่งเอามีตำตุกสายเห็นเสียโย่ไว้ขัดโซ่อามินจะกระชิมเราเวลาอีเวนต์เรสประคัดดีขันใครนี่กุญยากุมปองจูกวักต้องมีเวลเตดิรุที่น่าชอบอันดิรประคัดกันอุนุประคัดกันดิรเรานี่ใครนี่มันเป็นมิเซ่อาจารย์เลยพอในขันยากูนดิรเราที่ละกิจใครนี่จะเพชรริลาเรากุมสมทุ่มทุ่มกับเพชรลาที่เราเห็นสัวมาอันชิมดีประคัดอีเวนต์เรสประดิขันมอมโกจูโกดิ้งโกน่าอินดิรดูเรามีเวลเตเชิดเสือนักนั้นจุงอันที่ประคัดฟุกกันดิรที่คนก็ที่คนอีกเจริญดาทากันสมเราส่วนนักและกันสมบัตินักเตะกันดูเราแต่จนเจริญนักสมบัตินักเตะนดูเราวอลเลย์มุ้ยสมโลเหตุนายนดูตุกริจงวอลเลย์มุ้ยสมโลเหตุกันดูดิ่งสลองกันดูเลยกับป้ากูเลยกันเอาฮะยาฮาเนี่ยใครนี่นั่นหัวมิจฉาฟันกายจะอันโดนไหลมั้งใบบุกสาวที่เห็นอันโดนชิมเราซุ่มนักทวินเสียเขาไม่มิดลิงสุกันนุ่มเราซิมฮันเสโลมิตามปิจูวันกายอากันโดนเราตูเป้าจูทักกันเสียงเราจูอภัยบิ๊กมีลุงปิจูมากันเสียวันกายกันดูตุกมีเหอภัยตะตักมีเสียยิสุคริสต์เห็นวันกายดิ่งจ่าลงอากันขับเราวันจุงรำฮีกันนุนนักฮิวเลียอลังโคเวนักดิ่งจ่าดอกคำมีกันสิเวชจะฟัดเจกันทุเรศบังคับสุตาริพนุลายิสุเนี่ยวันกายดิ่งจ่าลงอาก็ขับเราวันจุงนุนฮิวเลียจุงกันลังเตอร์โคนักดิ่งจ่าอาก็ขับเวจุดจ้าจุนข้ากันนู่นเลยกับปากูเลยกันนะสวลนักนัตเตโคโลมีเฮเรมดูนักรุ่งที่นั่งไงเฮาเจรองฮิวเลียจุงเห็นบ่อยปานอากันขับนักรวงเฮนิฟตินเตียนสวลนักเตโครมาสวลนักเตโครมาเออามามุยซัมลักเตอร์และอามามุยซัมโลเป็งดิ่งหินตะโกขับมีกันสิจงดุนยาขันเฮกันเอาเลยเตะกระจมเปียกนะคริฟานุนโซคลิกนุนเซคลิกไอโซมีลองเตะกันเซและเอาเฮดักกันในสมเราคลิกที่ดูวิจูทันนุนเสคริฟานุนจะเสตีพวกกันช่างสูงสลายอาซาจังที่เราจูในเตนหัวสงะทิ้งตัวนักนาเตฮาวริทิ้งตัวนักนาเตนหัวมีไงเทียมคนนักนาเตฮาวริมีไงเทียมคนนักนาเตนหัวทัดทุนนักเตฮาวริอาตัมตุกเตดิ้งอาตัมตุกคลิกนุนจูมาคัสเซและฮีคลิกซวมนักเห็นอาเฮาเฮดักกันซวมเล่าที่เสียจนข้าสมัน ZBC เฮ ICBC และ CEBC เห็นนั่นซวมเล่าอาการลงพุทธเห็นจนอิสรามนักที่อาคุมเจอชีวิตนักขึ้นโมชีวิตนักกันมีนอนนักควายอันวันชัดเดาเห็นนักบุญนักอันวันชัดเดาเสียกันจนคิดแต่กันลูกแค่อาไปมุ่งเสียกันจนอาสูควายสูฟันกายนักและสุฟนเราไปแต่ตักซะอิลุงหุยเราดิ้งอาขันกันอิลุงหุยอิลุงหุยดิ้งอาขันกันอิลุงหุยตอนเราเตะครว่า well anyways คริฟาบูเฮไอซอมมีกันสลอง
kan ha chet lewa hen bukan nak ithane bukan nak kwaye khatale bu kha music tum tu an tam tok kan kha music tum tu hamai num le kan nu la kan pani akan ti mi cho kha kan naw le ka fa len ha music kan chiam lo tok an kan te tok la izomu akan ti cho pathian sun par na cha sloin akan chot tak mi bu kan te khonak ding sa do music an zoom ter cho a poi tok krifa klik zom na ka hen bu le bu ai zom mi kan se lo atli ti mi kan se chun pakhat le pakhat zong he ai zom mi kan se lo zeda kan se atli ti mi kan se kan ma na ke anu le da mi anu ma chon kan ma dir hun an dir kho ve na ha ai chom ding kan se kan mai akal mi an nun zo in kan ni zong an ma dir mun phan ve ding kan se chun kha kaman hal ton halai a how he da klik ai zom mi kan se kan he kan so tao budang he ka zom lo zoom tu dang he ka zom lo nizan keima he ka zom klik nun cho zai tik mana ahoi da na zom lai nizan nang ma he na zom lai nizana zai dir mun na dir tu ni te kar na sang mo kan oi kan pa ko le kan na zoom tu kan sina kumkul asi johan angan pathum am he hle ruk long kan ba hat mi cho asishim shikotila kar kan han ha swal na kan niftinen te kan du ha apan hi na zai rong da thla kan cham ton lo ti se chun swal na kan tu rong a thla kan cham lo kan ni pushong chu ni tlak swal na he kan ni chia swal na kan tu rong a kan pushung na kan nge a thiang hlim tuk mi pachian maya kun kan ngam ti lo kan le ka pa ku le kan ha na sona zai tuk tam han se lo boy pa ni chon an dot na khe angan do cha hen zai tuk ken sona vatu ko man lo boy pa ma jom rak kun pen ko na swal nak ni hen pathian mai kun hi indon ti ha se purun nak zai man nge lo boy pa sina kha chang pathum nak zai rong da tha kan cham lo kan tha thu tuk kan tha thu tuk ke tha thut ke azai dang ke se lo akuva bil dele atla chamte bakhi do kan to kholo cho ke akuva bil dele thate ke van cham han lo ama te bakha khal ko lai na europe kan na pa pum form lo la zero na pum form lo ti mi khasia pa o sia sai lo nang mani hen nang minom na sila van kan help yak to tia ka ti okay kan ka van help yak lai an mani an rodinga chun mino hi kan klom tok silo le rian ha ngai lo silo le pakhat khat kan chunga alung fak mi cha hen ai pum du lo he semen lain ti wa hal to an katila ka vakal le ka ba hale ya kana se na pum du lo ti usai lo atho bakito ka har tuk chu ti cha hi i khun te ka van tho a hen chun ai pum ko kha i khun te van tho ka har tuk mi se te nang song zero na thatut azai dang kheselo kha va tho te khu va bil te khaskoและข้านัดตัวหันเราจูท้าไอจำไล่เราจะชวนตัวเวสังขันตะเกียเล่นนอเลยข้าตัวเวสังมันติดตัวถ้าทูที่ท่ามันติดตัวอัปลีนักใจรวงอาดาซูมตูตามปีข้าจำนุ่นกันไงเล่าที่เสียชนข้าอาจจะมีหอยละกลมและข้าอาจจะมีอินสุมครูคาร์ในเนียมกันไงเล่าหากันไงเล่าหาจะเห็นเสียก็ครอหางไงมีจู่ก็เห็นไม่เอาลองเฮหอยกลมหอยอินหอยกลมกัลนิงอักกัลมีอันสุราที่ก็รัวไหนกันนูเลกันป่าส่งเฮหอยกลมกัลนิงตัวก็นั่นรักกัลเวทีนายเจนที่ลงตัวกับเฟียงโซกันป่าประคัดอันนี้โซทองท้าจงอาชิมเลยมิเซ่อาทองจะชิมเลยบางโซอาเจียนโลโลอาเจียนนี่เหี้ยมักตัวแล้วใจจงอาดาเจียนที่จะจนจูกุ้งปองไข่นี่กวักจงอาเฮอาเจียนจูเดินหาโซเตวักนี่จูดิ้งมันมั้งกันที่สุดใครนี่เตน่าเฮกวักเตน่าเฮอาร์นี่จูมันมั้งส่วนกันที่บักกันมิกันนี่คิดชอบทุกสังอารมณ์ส่วนวักปีกันมิทำมากันจนเตลเลตะเขาอัมหูเตะกันที่เกย์บอกเตอร์จ้ะใครนี่มันมีวักกันจนนี่ชอบเขาวักมันนี่มันดูเรามีดอกกันมันเป็นจ้ะ anywaysมาข้าฟักตุกินอดอกอล้วนเชียกุมที่training ประคดกันในตรงนี้ปุ๊บนักสุ่งบักเห็นจูริมบักนำสุกันป้าจ้ะก็ครอหตุกกระซุ่มเขาเราจูริมอาศัยข้ามโอ้กติ
กันวันนี้เดี๋ยวเลยสกอจุริมสกอแต่ป้องกันมินุกันหันหาเลยใส่ลงเฮกันไปเฮจูอารักดาวตุกมิสกอน่าเองจูดิ้งมีคอยละกอมตั้มตุกอังไงเลยจนหาปนนี่จะอันวันชิลตุจูดิ้งมีอาจังสังถ้าจำเดามีมินุงให้กรมหาสุดท้ายกันจำเดาก็เลยส่วนนักตัวมีมินุงให้กันนิคมเสร็จจนกันสวดเดาก็เลยนู่นเลยป้าอุเลนาวนาอาเวดกันนิคมถ้าจำเดามีให้ฟุบเบกอนหาเสร็จมาที่อาคารให้ชิมโลโก้สิโลโมเวลากันนี่จะกับบูบันตุนั้นสักเลยมีจริงกันไหนEC meeting มินเอา CBCSA EC meeting ค่ะ October กันไงมิชิกันกันตัวมิชิกันกันตัวกันกันเอาเดวิดจงอากันเลี้ยงไปบุษยังกายมีจนเสียจะทงจินจงกันนั่นเท่าไรกันนี่เลี้ยงจินหายอันพาสเตอร์ไปนักกันเรียกแต่เบียกันนี่ร้อนหาแล้วปัจจัยเบียกันนี่ร้อนถ้าเราเลยกันฟาดเตสิตินดากันชันชวนหาไรที่กันสะดุดท่ากันนี่ร้อนหาแล้วประคัดปัญหาหนูกันท่ากันซ้ำท่ากันซ้ำเบียกันนี่ร้อนแล้วร้อนเราปีบักินได้เลยปังปลุกเตียงประตูท่ากันซ้ำชั่วจู่อินกันทุนหัวมีพาสเตอร์ป้าจู่อากันหิวตาปุ่มเตียงสองกันตายสันเดย์ข้าปุ่มดิ่งกันเสียกันเท่าเขาที่เราแล้วปุ่มนักสงฆ์กันข้าอีซีมีถึงรามีมินเอาเวลเตนนั่นสงฆ์กันนี่ล้มตุกเตะจู่พาสเตอร์ป้านี่จนล้มนักเบียดชิมไล่ที่ละชิมเขาที่เราอาจับนักสุดที่เดซี่เสียจนโอ้เกมาเลยก็ให้เลยปวดเชียวขัดพาสเตอร์จวนมีจงกันรักช้ำเบาตุกตากันนี่กันนุ่มเจียจนกันโรทบิกจะเป่าใส่เฮเสนักกันน่ารู้ที่อันนี้ตอนนี้อันนุ่มเจียเห็นอันโรทบิกจะปัจจัยเบรวเลยทัศมาสีติค่ะอาฟิยนะมาข้ากันมาพอรถนักเลยมินเอาที่สุนปาร์นักกชิมกระดูกมิสเวเจรอนดามินเอาตั้มปีตัวบาบุเสียงกายจอมามีทัศนุ่นอังเงที่เสียจนประคัดเลยประคัดขัดทัศมจีถ้าเราไม่เอาเฮไอเชียมต้นมีกันสีจันเสGuys, if you do not have a friend that prays, you will never pray. Pray with one another, right? Panganak. Zay rong da thakan cham lo, thacham thon nak mual he kan pep lo cha hin se. Thacham chu a thong lo. Thacham a thon ning he kan nun nak he kate he tam tuk sang. Ve kha cho minau camp kan tua nak ka hen. A chan de hen ka chino hen boy pani rin a ton ve to ne. เอเจ้าบอยป่าโอนแค่จะกระชนเรานั่นก็ที่นุ่งเตรียนจวนนึงแค่บอยปัจเจียนสินอารามิสกอร์ที่ก็กระโดดจันคิวเมถ้ากันจำเลยจุกันจำชุ่มบักจนถ้ากันจำอีฮิกาเกเลยกับวันหอยบักกันก็มีกันชินอมวยตุกอมวยหนึ่งให้อมักตุกตาริไม่โจกษัยโคเซงหามอกติเมย์ตุนิงข้ากับวันโจและเมย์ตุนิงโจอาดังให้เราถ้ากระจำท่านให้กาเลยกับวันก็บอกให้อมวยหนึ่งให้อาดังไม่จะ something สิจังปัจจัยนี้ก็ที่ต้องเรียนอัตโนมิสกอลไลทิ้งกันรัวสุดท้ายกันจำให้อมวยมีเลยข้ากันเอาเลยใจกันทิ้งพุ่นดังกันรัวเท่าล้อกษัยโคจงสกอเมนเกมาก็มิดชัดเราจงสกอเมนนั้นให้ข้าน่ะเห็นอมวยตุกมีที่กับหูเลยมาให้ใจด่าสิงหาถ้ากระจำมีอมวยตุกมาให้ที่อนุไงมิเสียใจด่าสิงหาที่มีข้ากับวันเฮลหาเลยใจมันอันกันเลยเท่าเสียจนก็ใส่โคสไม่ไหนก็เถอะอันจีนนี่น่าจะเชี่ยวหัวเกณฑ์กับขันกับจิกอุตส่าห์เราเสียป้าจังฟันนะเต็มเบียกรัวกันดูจะกันนานดูเตะกันสนาใครเลยจีนเอาใส่เรานู่นเลยป้าส่วนนักเฮไว้ทุ่มไว้ลีกับตัวจังแล้วฟาร์มหันเฮไว้นี่กับเพียรจังเตะแล้วข้ามุ่ยหนักนาทีมีข้าเกมมาให้กันเสียและฮิตลุกอินกับส่วนแล้วมีไล่น้องส่วนนักเที่ยงเต็มที่เรามีก็สิจ้าเกมมาถ้าดูนักนุ่นชินกันไงเจ้าแต่สุกัดทัศน์มุ่ยนักกับหุ่นนักทองเงินเขาใส่เราบ่อยปานินฮิตลุกมิสโซเลยอาการไงเทียมคงหามอเจ็บเบียเขาเลยไงเทียมตุกสมัยสระอัศวเบลวัศวที่หาที่อันจับเบแต่อันนุ่นนักบ่อยปานิข้าจานักขันทัศน์นักทองเงินอาชันบ่อยปานินทางทัศน์ก็ใช่นั่นทัศน์เฮทัศน์ชนนักอมูรุโจ healing power อากินเสร็จแล้วข้าบรรทุก power ข้าทัศน์ชนนักอมูรุเสร็จแล้ว
ไว้ตามไปจุดทัดจำชนักอมุรุจ้มีประคัดอันไรทานจำเปียกินน่ะสวดนักนาดามทงตุกันติโนมาข้าทัดจำชนักอมุรุสลาวทัดจำชนักอมุรุจ้กับมันชิมหลายโมเกยท่าจำมีกเสแต่จุกชิมติกาเข็นนั้นมาตุกจุกจำเป็นหลายแล้วนักสิโคตกเต็งการจอมเวแต่สุดท้ายก็จะมาเห็นบวยป้าเห็นหาปลิดังมาริทอร์ชอกคนฮะนี่ลินิจิงฟัดเต็นเต็นเฮ้คริฟาบุกัดต้นเก็บนักเลยกันมีโนจากเห็นท่าก็จำเมสุดท้ายก็จำนักเห็นบวยป้านี่คอรัวฮารินอากัมพันเวใจเต็กมันเกยมาจะเห็นกัดจำเฮอัตรมง่ายจังzakat som kwa le pakwa chumidang cha long te se chumidang cha thaka cham cho ma lio hen ro lo pi in thin toy nak na do klau so thacham thonak amuru cho healing power akan selo thacham thonak amuru cho kri muisam akan lo ter boy pamin thang chas ko se guys the power of prayer is not in healing power the power of prayer is it forms us into the image of God. Sete thana sommo. He create with some lot dan duma. Nuleva thana som chima. Tu nuleva tam pi sumo. Kan nule kam pa nan izona simen ko lai. In sun ko khat sam nak nan to cha. To lo mi zon nan tam pi lai. Ikuna nan it la. Tha cham ti lo khan nan fon khan nan dak chiao chang. Nan pani afon nama tena dek, nani afon nama tena dek. Kampa he, rolo pin he, selai lu kitum ni sahaja he nanti so. He, merang sah he sida acik cimdu missing ha, zafan aten mereka lep piak ta. Tangan samlo. Jadi mana tangan samlo sian son, kerali kan hang kelalo. Nang mak bak nasam vehau, medang tasam piak nak he jadi mana rent dilha, nang mak bak tasam in out mi le fiel mi neseve. Karena kele nor le kavan cimdo tasam. Okay. Panhi te long kalang terlai. Tu zane zeda kan mak le kan izom velai, thatsam nun kan nge ve hau. Ta chu thatsam nun long lon en thara le kan chan terlai. Pakhat nak panhi naka zeda kan thot a hau ti mi kalang terlai. Hi na thot lo sia hin chon zetik phana tharau le na thang khoti lo. Chu zeda si se chun na phone. Ka tu zong a phone van on bakha ka van chip le sang ka bakin. Ka kan he ba ka zu lo ka phone ka offload pa wa chon ka tharau nun nak cho I on call lai lo phone off how right if you do not learn to turn off your phone you will never be able to turn on your spiritual zone and that rhymes. Okay, study an tua Pew Research ni study an tua Pew Research ni study an tua mi so 95% of Americans use phone. Minung zakata som kwa le pangani hin phone angai te US sunga. Okay, phone angai lo mi kut kin hausi ka kana hen. Who does not have a phone? Not including kids. Ka cheta lo. Siang ha cheta lo. You guys are still kids. Kum say tum chong if you are older than 13. Who does not have a phone that is older than 13? Boy pani tla chona en pe ko na se. Atha tuk bakha. Se chun kumkul chung phone angai lo mi kumkul chung phone angai lo mi ku thin ha se. Okay, kumkul chung. You're not 20, bro. Put your hand down. I said over 20. Now, come here. Kumkul lo mama he. Kumkul chung phone angai lo mi ka ti la ku ta khir he. Kumkul lo ma. Lo ta ka. Okay. All right. 95% of Americans use phone. 75% of Americans use smartphone. Here, phone hidden tong ko mi pol iPhone, Samsung, smartphone po ke. Minung zakata som street na pangani ngay. Smartphone ang ilo mi ko clean house except for the kids. Smartphone ang ilo mi. 1 kanu pakat 2. Okay, 3, 4. Okay, kavan lang ter sang lai. Soman. Amak tuk mi cho soman. Kum khat ahin minung pakhat ni an phone he voi thong som riat le thong khat le zanga an bi an ti so atu zan kani pup liao mana hen voi nga a phone ar bi ma min num chang kha voi nga a phone bi ma min ni phong so
kan chairman pa harak bi man cho he pum nak chung hana hen ko voi nga phone abi man mi kan so ke chu nang krip fa bu na chu nan ning do lai krip fa bu adang ha cho mino pa ka khen an chula ta ka thong ra siam ne hen se da an to lo phone hen tong ko cho an tharau kha boi pa he ipad lai lo phone he ipad lai khana po cho pum lo man tha do ti kra World Cup liu le bang he cho ati tio kan tha lo nani nam buten na se ve ma World Cup liu na ipu mi ke phone ha thi te rak zo min ko lo mai poi lo okay nazi pakhat minung pakhat ni voi hlei nga bak to kan phone kan bin ti so phone that na kan man lak ter to lai phone that na so rian foite le rang da win kan to kho right you can do your duty your responsibility your work easily faster it's more convenient na phone that lo na te ka van lak ter lai phone that lo na pakhat so privacy I'll tell you guys the negative side of phone is privacy. Okay. Alwan chia kum som thu ma hen study anak tua le piaka nule pa swal nak tua mi zetlan kitaka pornography. Kri fa bu chunga hen menung zakat pakwa long ni anzau ante alwan chia kum som thu ma. Le 2018 akan study an tua le piaka hi minung zakata voi minung somruk ni hen krip fa bu chunga an zok ti sang cho so azung za zok silong hana khen an nun chunga mo voi ni voi thum an zok chang ti se man rot man naw se alwan cha kum som thuma chon minung zakat chunga pakwa song lo ni piaka nak zo e tu chan chon krip fa bu chunga minung zakata somruk reng lo ni hen piaka an zok chang ti se pornography 60% of the people in the church have watched pornography in their lives. It's a study. Why? Zaironga chutluk in a cart this ya chun. Lan liu chana chun khaban tuk zetlan zau andu tika ador ba kakin kal haw. Khoi kam hana anzor lo le ador ba kin kalan haw le chu cha chun pastor le krifa upa le mino upa te na kha khador ba ke anmit mai lakter ding kha an ti tuk sa khan an chong am lo an cho du lo kha salo an chong am lo nan atu cho jong han lo hi ka phone hi keima tel lo in keima kam mai le keima ka kut dong ka password nan thei lo sian chon a ho mani nan ong khoti lo hi ka chungai ka zo mi vial te he kan ho khodi le a ho mani nan thei ti lo privacy chu ma kha se midang ni an kan mu piak ti lo midang ni an kan thei piak ti lo le swal tua na ka kan ratha ju sa chon nu le wa zong he zai rang da ani ten ti sia chon phone rong a hen ani ten big sang ante phone a khan a thli den tlang bal mo patung dang na kha thli te ani chon le a dong na ga chon ani war be e nu le wa I ten nu le wa I sik nak ten ha jong hi rong ba ka hen se wa kha chu kan na pa usalo piaka zau ni hen aka soi tuk le zaitin da ka tai kholai usalo I'm addicted to porn how can I overcome it zia na an soi usalo kema ka phone or ka iPad se chun ai zau khok te la he chim zong ai do lo ngai na en hi kan naw le kan fa le te an kut sunga hen khaban tuk vial te kha second pathum han raw lo in an zau kho chang je chun chima haw te ka ro nu le pa zong ni hen van ni rawin piak na lo te ka du chu kan naw pa te chu ka ti mi chu kha kanaw se chun kha piak ka na zo le te hen na pong kam te hen hitin van tuning lo he na pong kam te tin tuning lo hiti bakhin van in zo ning lo te ba khit van ngien ning lo na zo ngam ti kha mo ka ti la o sa lo mi shru ta mo na ka ro ti cha na mani na ka zo le na ka mu se chun se te me ka zo ngom lai kale mi chu kanaw anung mi pachian van level ai ser tu pachian siang parang la ke siang parang ni do ko an pu cho phone a chat lo nak kan cha na kan chu tok phone hen kan na phone ma chot dio na phone ma chot dio jang fanak ten come in now everybody the youth check off your phone go to setting akan man kalo settings
and go to screen time settings akan man ka screen time ti mi ka ban meto okay ke hi tu zar chung a ka phone hi nazi pakhat le minute somi le puruk ni fatin den ka man so ni khata ka phone hi nazi pakhat le minute somli bak ka man he atam tuk ni ka now let that you guys want to expose yourself okay come there ani khate te khan misala yeah 2 hours and 17 minutes there are someone 6 hours ka sia David that shiga den sia David here ni khata nazi pani le cheu ba ka phone a chan man life nai nan kan zai le kan parin ha van in chip there chu kan mo na phau su la le ma khan za ko se lo ano chu budang ka kala chun kan pale tiam ba ka to ter na chu le som han kan pale te le kan nu le te na an phone kan bi vek ha le ni khata nazi pathum pali poruk ha do chana khong min chu kan naw nu pakhat chu a phone kan zo ter le ta ko ni khata nazi hlei thum bak to a phone a chan man chu se chun ni khata atlom big nazi pakhat chu ka phone a chan ka man ko ti mi ku clear ton house atlom big ni khata nazi pakhat I use my phone at least 1 hour a day. Raise your hand. At least 1 hour a day. Okay. Higher. Sound the wind. At least 2 hours. Nazi pan hi atlom big kam han ti mi 2 hours. At least 3 hours. Okay, 3 hours nak tam chu ka lang tar tira lo. Ka. Zang fa na ten kan nu da ka pa ku le ka naw na. Man ka ro thiam ko lo. Mi mo post lo win lang tar ka du mi chu. Phone a nazi pathum pali panga chan man e nikhata minute pakul man tha cham kholo mi chu a zaitin me thara le chu kan han lai no you cannot zaitin me thara le kan han lai phone ni hin mo dam na kan pek lai phone ni hin mo nu na kan pek lai phone ni hin mo na lung ra thai na so atlaw tar lai phone ni hin mo creep mi sam an lak tar lai oh slow kasam na ni cream mi sam lak tar lai zon phone a that lo na ka van lak tar ri lai phone a that lo na so lung ra thai na ka chop pi ti se zai ro da phone ni hin lung ra thai na ka chop pi ti se chon kan mit ku chip ti lo kan mit ku chim khau ti bak lo ma hin na se ve mo ke jong ka se ve cho ta chon na ka thak cha me ba bu se na kan van to gen chung khar thak kan sam ti le i chan kan ti le i lai ti khan khoi ka phone van zau ta ni lo thong chan na van chi van ngai ta ni ka he ti thong cha kai ngai liwa khan David like your profile picture David in the profile picture I like ti mi khan notification amu kamu chang and I press on that notification right khan notification ka kam he le chu ka van me di le chang ka bakin Facebook ka a haute po da anak post ti mi kha ka zau chang video na kamo video na ka van hu Facebook an thiam tuk mi cho video pakhat na zau te ka khen atanga khan zai da chal video avan di le chang ka baken achung avan ka video dang khera ra khin na thek lo me you guys know that right when you watch a video on Facebook or Instagram right after you watch that video another one pops up right okay so khoi tu to khoi basketball ka war ngala tu san cho basketball highlight van zau to ning minute patha te score ka ti minute patha te cho ka van zau le ta ko atang te avan tum le atang avan tum mi cho interview he ti rong la ma khe patlai thum atum cho minute panga cho hlai thum cho khana si pakhat rang lo sang nazi minute patha te chan kam han lai ka ti mi kha ro lo pi baken nazi pakhat pan hi na ka kaman it was so random let me share it with you guys so I was watching a basketball highlight right and I keep scrolling down at the end I was on a video that was like they were teaching us or they were teaching how to cook African food have you guys ever done that before right you just like end up at a random video it's not good phone athat lo nak chu kan chan akan chu to ka kan chan kan chu to ta la kha mai na se ve mo ke ka se ve chu ka sona ka phone lai ke thai jing chu kha ni tu jing kha pariya ta khan tho hau arong chu pakwa hin pe kana phan hau la ka van tuak chang
ke nazi pakhat songki sia chon nazi puret ka thola le nazi pasri kit man lai a za tuk nazi pasri cho kan hete le bakhat avan pha ne a am tare nazi puruk i song apai lo kan thila ka phone kan van zau than cho le nan pan hi avan pha ne a nazi panga cho apai tuk sang kan te kan phone kan de le adok na ka chon nazi pathum lo na kan ichang. Who's ever faced that? Mahaton ba mi ko clear ton house kha kan mit ku chim ti lo chu ni chon zeda kan affect chang zeda athi chang kan health kan ngandam nak athi chang chu ni chon zeda achwa pi lung ra thai nak chwa pi ku le kanao kanu le kapan ha nan phone hi kal tak nan chiam lo sia hin chon zaitik mana tharau le kar nan hlang kholai lo khana ke le nor le khavni chim to na phone kal tak na phone kal tak pa hau chang all right adong nak bika adong nak bika kalma pumpakin zaida kani som ve how this ya chun pathian bia rel pathian bia he kani then lo how kan di takin makhevan reton how say 1 2 3 go okay ko on kan ton ko nak ding sa kal tak nun kan ngai how zeda kan kal tak lai mi thalo kho khan naka itel lo kal tak nun ngai how mi so min ha lam zul lo kal tak nun ngai how pathian ane so min ha sini thut lo kal tak nun ngai how le ko on kan ton ko nak ding sa zeda kan to ve how doi nun kan ngai how zeda kan doi lai pathian bia kha kan doi lai thacham na nun kan doi lai pathian bia chun sa nin arwat mi chote okay so let me teach you guys about how to read the Bible, okay. Pathian bia zaitin da study to ulo tia kadu mi kan friendship na rai chu nu le pas azong va se ve ko se la okay hidden Bible real to mi kut ka thin halai mo boy pa na bia hera ka pe ko hina pol zo hela an tla ko na lai ti khau tuk sang chu to be mi ko clear to na se ma ka to be mi sa ka ko clear who's ever done that. Okay, maka zaitik mana nan to ti lai lo Bible cho order taken real lot habik when you read the Bible read in order, like don't go to Matthew one day and then go to Psalm, go to Proverb tu ni chu phung thu bi real ni thai ji chu Psalm real ni ti ka slowen Bible he aning sang te van real te ka khen kan nun na ka asulam akan fiantere chu asulam kan fian mi chu ni fatin te in nun kho nak le nun ter chon na kan pek the chon kan kanao le long selen kan nule kan pa song tha sang pe kan du min ha cho ka van hu ngai mi cho Genesis in kanot le Genesis in Bethlehem tiang he zvoi je za da kan chwa lai kan nun song vai khatte van chwa ning ti khe kan ti e chu kan van chwa khon huwa sei ti da kan van i ro le chami poi a omin ha kan lo kan ni lo ter kan nule ka pa ku le kan na pathian ni hen hi cha thiang kan pek mi he vai khatte va chwa ti khe kan fial lo akan fial mi cho na real mi kha nun pi ti kan fial voi khat va chwa chung e nun pi lo kha na chwa mi kha zai man san tai lo Genesis in Toklowen tu tasuna ka Matthew Mark Luke ten akan man Toklo aron so Genesis and Toka chun when you guys start from on Genesis you're going to get to this place where it lists all the names min long te atilam ha kan thetiam ti lo le kan thetiam ti lo le Genesis ka lim ti lo kan adanga thok thang kan tim chun Bible kan read to when you guys read the Bible, right, do not read like 2-3 chapters a night. That's too much. Bible kan read to hin angan pakhat angan panhi angan pathum tu zan chu van di ning ti khisalo Bible chunga hin pathiani abethli kherot okay kavanol chan lai Bible chunga hin pathiani abethli sui lengun arot
sui lengun ke minung pakhat ni la kan du sia chon hor kha thuk dau in an van zakan tila an van chok lai ban tu ken nang zong he bible kan ti mi chong he pathian bia he voi khat te na rel nak ni ken an thai thiam tar thu lai lo so chon voi tham bi ken rel lai you guys get that don't read a lot at once read little but read that a lot amhe angan pakhat angan pani angan pathum tu zana kai lim lai ti slowen tu zan chu johan angan pakhat amhe pakhat in pasha te long he ka rel lai la chu voi kul ret. You guys get that? So instead of reading John chapter 1, chapter 2, chapter 3 tonight, you're going to read John chapter 1, verse 1 to 10. And you're going to read it over and over for 20 times. Zaman, na voi khat nak na real te ka khan, ro lo pin tha sa na nga mi umlai. Na voi hin nak na real ba ka khan, ya ma cho ka voi khat nak ka real ka phu lo mi pe si ya tha sa na nga mi umlai. A voi thum na ka bet khi tam tu ka han arat. Bible hit thumb pi chua kha izom lawen achung I betli a rot mi ke kan purda khona din cha vai thumb pi chun zat in rot atiban token vai thumb pi kan rele so bia kan I hale achung amuru kan van chua te ga chun se da kan to lai kha kan cham chang lai boy pa kha tu zana he na bia kamu mi se asuna ka zakia kong boy pa zakia na au wakan ke tha zakang a mi mo zakia kha boy pa ne khan jisu ni khan zakia tum tingkong chum tila zakia cho khurang ne chum te zakia ni khan boy pa rakang hak ta tia tilo khurang ne chum kani che zong he kani pu me tha sang kan nga te ka thai jinga ka to te lai na ti se chon se te khona thai jinga cha to ti lai lo kan hu de fa zu ta mano thai jing cho setan ni se thai jing cho setan ni se tu ni he pathian ni se ajan tu ni ba ka hin kan to ha le ma kha tha sang ka nga lek zeda ka to chol ti sia chon kha ka chami boy pa hi tha sang na ka pek mi he kanun na kan kalang tar kho na ha ra ka bom ka ma kha do bible study ti mi chu so ma kha do pathian he be ro ti mi chu so pathian he be ro chu ti da se o ngai ha we kan ma zoni chim ve ha le zeda kan to lai o chu kha da kan ngai lai bia kan pek mi kha thang pi kan re la le chu pathian o se pathian ni kha bia kan pek mi kha kan van ngai la le zeda pathian kan chot ve lai kan thacham na kan chot ve lai. That's it. That's communication with God. God talks to you through His Word. You talk to God through your prayer. That's it. And pathian bia nan real mo. Anan real mo. Nani bahat mi babut sang pasise da sang. Sam zale thekwa achel mi cho. Boy pa no bia cho kalung chunga ka chia na chungi swal nak katwa nak halo ding sa na kalung chunga ka chia te. Boy pa nanol bia na bia kai bahat zeronga na chungi swa na kato na hala din sa ka bahat ti chong pathian bia bahat na he amak tok nese sia chong kan nule pa na kha jomhan kan nule kan pa he nani phumi te ko bible song nani ken lo he tin nan chu di la no song nani tial lo mai zara hen sia sai lo ni athong ta chim mi a bible sa atar mi kha zaida se ti an hal nau si lo a phil mi long tan se lai lo ma khang lo ya no nani ken lo ya mam bentuk bia na ngai tiga khan nani chingken di lai mo nani chingken lai ti ki chkorwat lo he tu san le kha tu san le bible cha sang ka thi mi kha se da se tu san le bible sang ka thi mi kha se da se Timothy kot khat am tar mi na cha ka dilo kan nu le kam pa tu san bible cha sang ka thi mi kha se da si kha kha achia kha chunan thai achia kha na chon na thai ti lo cho somhan bia kan chimmi he nan ha lu te nan ha achok mi he apam lo mo hi kan rat pe mi he apam lo mo chuna ke chon ka chim du mi chon no ken na ken lo kha ka chim du mi ka slo we hi bia na ngai mi kha nai ba ha se chuna tha tok le manai ba ha ni pakhat te kha tu zan trim ma hen kha va cham to lo nun pi kho bani som ve pan ma kha do kan to ve ha chu chu slo chun thiang tharau ni akhan to tar lai lo tu kani chung khar khom poi pa sum par na chas ko se lo thong cha kan ban ngai kani pum chi thong cha kan ngai se chun no ke chu tha ting ka tial na CBCSA conference ve lo thong cha chi mi via de chong kan no bu ka om de thong cha kan ngai mi via de no ni ka tial
แต่จนเอากระเจียมีกระเจียนุ่นจนจานอาคันกันอินสุงคุคาร์ถ้าจำจีนอาคันไงแรงก็ตัวนี้เสียทองลิมวลทุนี้ทองชาชิมิโจมาคาเซกระชิมชนะกระชิมชนะบายบุษสังขันเรียลจีนอะไรกันเรียลจีจุดอินจนข้าท่าสังกันงะมีเหตุกันนุนข้ากันอิตัดเชียวสังข้ากันนุนนังแต่เสียทองลิมวลทุนี้อาชิมิทองชาข้านั่นนุนนักเจดานัดชัมบาวมิเซเจดาท่าสังงะมิเซกป้านังแต่เจดาท่าสังงะมิเซบอยนังแต่เจดาท่าสังงะมิเซคอสปานังแต่เจดาท่าสังงะมิเซซาโลนังแต่เจดาท่าสังงะมิเซการมาเต็นท่าสังงะมีกันชิมเริ่มกันฮาวมีกันชิมจะจนกันนุนนังสุมาเริ่มนะฮาวเดากป้านี่ขันซาโลนังสุมาเริ่มนะฮาวเดาบอยนี่ขันกป้านังสุมาเริ่มนะฮาวเดาคอสปานี่ขันกันนุนนังสุมาเริ่มนะฮาวเดาที่อันชิมแล้วจะสู้ขัดจำจีนักกินบอยป้าสินะตีนักกันฮะแล้วมาข้ารักันสองที่มีข้ากระชิมดูมิสระเวใจเต็งมันนะการนักหันปีเวลาใจเต็งมันนะทองทันนังไงมีการนักหันปีเวลาเสียเห็นส่วนนังไงสงสารเลยแหละนังมานิ่งเป็นนั่นสิไรลายมีเหตุเกกรัวนักชนทองกระชิมเทียมต้มปีกันเหตุที่เราเจกรัวเราช่วยนำพาสเตอร์และเตะสองทองกระชิมเทียมลองเตะสิจังลายมีนี่กันเหตุมีจูทองกระชิมเทียมนักเห็นทองกระชิมไงอัดเทียมมีกันเหตุจังนักเกลียนเลยครับวันนี้ชิมโตทองทัชิมเงี้ยฮิตเทียมเวจังนั่นปีเขาวันนี้ซอมเวจังวันนี้โต alright so now we're gonna do that thing okay right okay like the African when I went to this African church they're very charismatic alright I'm gonna say a word you guys gonna go okay, ready? Set then he. Full time in. Rian at one. Now you guys gonna go, Zaitin da. Part time creep on it. Full time set then so. Now you guys gonna say hallelujah. Kante ko lai. Kanu le ka pa, kan hut la ka chimi ka ban not chan lai. No. Can you like can have a good set then here? Full time in. Rian at one. Zaitin da. Part time creep on it. Full time set then so. Can take hot line. Can you like a pa? Cool like now, ha? He volley chunga hin, volley muisam loading men in boy pan can come low. Van chung muisam loading akan kam. Esu van chung muisam kan lo khon nak ding cha boy pa kan I bo chan long anga lowe ma pum pa kan izom haw ve nang ma song izom ve chang. Can I get it? Izom ve chang. Did I can hear now say? No, sit up. Worship team ka van kayo lo. Tu ni kan sak mi pol haka van kan pia chan ma chon san han lo worship team ka jang fan de na chung ra ka yo lo kan sa chung halai Hey, can we all close our eyes? Can we get Mitchin house it? So I talked about we must have a life of prayer, how we can say, and we must have a life of meditation. Bible he chunzan arwading minun how we can say, and we must also have a life that is running away from our phone more, right? 6 hours on your phone is too much, guys. You guys hear me? I do not want any one of you guys spending more than 5 hours on your phone a day, right? It's too much. When you spend more than 5 hours on your phone and you pray only for 5 minutes and then you fall into temptations and you get mad at the Lord. Does that make sense? No. Whose fault is it? Mine. Say it's my fault. So can we all close our eyes? We're all going to repent of our sins. Boy pani khatsam akan feel ning tukin thakan chamlo mi jo kan thei di go khatsam nu chambao di mi kan se ke ma he chambao bi mi kan se som boy pani abiarel nun
ama sumpar leng anak lang ter ding akan feel ko na in kan thatu tuk la kan tua form lo e kar kan han bak lo mi kan thei di ko kan thei long he azati tha se kan chambao ti mi hing hat long he anga ti lo hi kan chambao kan te kho na ha kar khat te kan han kho na din cha boi pa se thona khan hause kan dire kan suana kan ngai chi kan suana kan phun hala he boi pa ra kan ngai thiam ke ma pum pak shim min pe karak tha thu tu ke boi pa na thong thang ngei zia na bible real zia le thacham nun ngei zia jong karak hal loe crusade camping longa ka tharau he anung na in ni fetin de kanun na ka tharau athi cho ma mi he nang ma pal asitung lo ke ma pal pe asiko he kan pastor lo te pal jong asitung lo ke ma pal pe asiko he ti mi he boi pa sena hen so han to usilo boi pa sena kan di da ken ka suana kan ngai chi tan halai kan di da kan boi pa sena kan suana ngai chin hause ka suana kan phon halai kan di da ken thacham hause Kasining tein nang kanya Ting lo le samba buin Ka suana ngay chi buin Na ke sham a kara Kasining tein nang kanya Ting lo le samba buin Ka suana ngay si buin Na ke sham a kara Giêsu ka dây dòng Giêsu ka dây dòng Ka dây dòng Giêsu na na si Giêsu ka dây dòng Ka dây dòng Ka dây dòng na karao chiang le ma chiang lim karao chiang lim a chiang lim ka chon na si karao chiang lim a chiang lim ka chon nasi kasining tein nang kanya Ting lo le samba buin Ka suana ke si buin Na ke shama ra Kara kasining tein nang kanya Ting lo le samba buin Ka suana ke si buin Vậy cái chỗ cái nào pa pakhat ni ka sinar khrai usai lo lai mi chu tharau le kan rakha che to ka ti so lai mi chu kan zum na ka kan rak ngat chet ning he amak tok te zeda se ti sia chu mirang conference ka le mirang chi we ma kal le mirang mino pole kan bian ni ro tin ha
ข้านั่งเตะปะเทียนจ่าใจเตะพอดานาตัวเตะเบียนี่หันนาเลมีร่างป้าประคัตจูแอฟริการามาเห็นกุมหิมิชชั่นกระทวนจังเดประคัตป้าจูแอฟริกากะกลนักทองเห็นกับบ้านพี่บักเฮอับดุลจังเอเดียเดประคัตป้าจูกะเกปันหิบักเฮมุสลิมรำกะกลนักทองอักเกียกจังเดียเตะเตียนขันเลข้านั่งเตะปะเทียนจ่าใจดานาตัวเตียนหันเลควายกระจงเดรถมันเอาเสไม่ต้องสู้อันนั้นนะเฮของชาติจะเห็นอันนักเปียกเลยว่ากันนี่จะกันตัวเขาบิ๊กบิ๊กจะควายจนจู่เดียวจะควายอาจงดูเรามีไปกันให้ริจกันหาเช็ดตัวท่านอาหาวจังกันมาฉันชิมกันท่านอาหาวจังเฮ้นั่นฟ้าเลยกันท่านคนอ่างนู่นเลยป่านั่นมานี่เห็นท่านนุ่นเฮ้ใจดาสินันกันเปียหาวจังแล้วค่อยกาได้อดไลจู่ค่อยกาได้อดไลฮีกันฟาเลเตนี่เห็นกันเสียเลเตนี่เห็นอันกันที่เป็นกูเห็นฮีกันฟาเลเตฮี US รำอันพักมีเห็นมีร่างปนหาทาราวทะเลดิ่งอันพานที่นั่นกันที่น่าเห็นกันมาฮีไปกันเท้าจังเฮเซรุนักกันเท้านั่นมาเพย์ทาราวเลยอะการนั่นรักทางเราจูยันนั้นฮันโลทั้งสองเท้าสิแล้วจู่แบบฝักดอกก็เป็นชิมส่วนฉันก็ง่ายเทียมล้อกันโดดตุกนั่นแหละกันมีพุ่นกันเล่าสุดเลยที่กับพันตุกอีกกระดูฝักตุกจ่าซีที่มีค่ะวันกระเทปยากุล้ออ้าวมันปุ่นปากกันตีนหอบมีชิมเราเฮเสมันเสร็จกันนู่นเลยกับป้านี่ก็นาจิเชียวมันประเทศใหม่นักกุลวิโรเชียนจนนั่นฟ้าเลยที่ประเทศอันเทนักดิ้งลำจ่าบีตุกที่มีการขัดเวจังกุนไปบุเร่ช่วยเวจังคาราปุยลิงสิสังเท้าเสมีร่างน้ำหายกันกัลเวติกาเกจูฮิบันตุกปัจเจียนจานกับตัวเวจังอธิคมมิสิเวจังเท้าเสacquire จนเลยสันเดย์ไว้ปุ่มที่ไหนจูฟ้าตุกสังสุดเขาดีแล้วการกันหันเท้าจังตัวนี้การพังสังเท้าเสท้ายสิ่งที่ละตัวนี้สังเสแต่สังกันที่ละเก็บบอยป้าสินะฮาเลลูยา voice กันเอาละเลยบอยป้า revival รักันเปกันมีพูดสัน revival กันเปะและลุงโทสมี revival เสร็จแล้วบ่อยป่ะ he revival จะอันนุ่งมี revival มีนุ่นอัดแข่งตัวบ่อยป่ะเปะส่วนนุ่นนักกันเปะตัวบ่อยป่ะ he วันเลยมีนหานี่เห็นลายเมียกันมุติกาเห็นนั่งมาไม่ซ้ำกันนักแต่คนนักฮะ revival รักันเปะก็บ่อยป่ะกัน revival รักันเปะกันมีพูดอะไรรักันเปะนุ่นนิ่งรุ่นกัลตาเกนุ่นนิ่งทารังไงมีวันเลยจงขันนู่เลยจิตินไว้ลำตาตุ้งคำหายเลยอาโซมีนาฟาลเตนั่นมีพูดกันสิคนนักฮะฮีกันมีพูดสินะเห็นบ่อยป่ะนั่น revival รักันเปะก็บ่อยป่ะ revival รักันเปะก็ทินท้าจังเท้าสิลบ่อยป่ะฮีอัตลาวชัวมามี Korean อัตลาวชัวมามีมิรังกันหัวเรนมีนักกันหัวเรน Spanish กันหัวเรนฮินาใจเห็นทงชาอพูดตุตะตักอีรักันซีเดอร์ก็ revival รักันเปะก็บ่อยป่ะถ้าเราไม่อะไรอัลเทอร์จังเขาสิขัดลุงโทสิลาเสเบียกินส่ง revival สิที่เรากันมาขันเดียกันนุ่นนักดีละเป็กดูนักลุงที่นักกันเป็ดดู revival สิเขาเสร็จกันดีละกันนุ่นนักบ่อยป่ะสินะอับนาสิโลกันมีพื้นสินะบ่อยป่ะสินะอับนาสิโลกันคริปาบ่อยป่ะสินะอับนาสิโลบ่อยป่ะนี่กันมีพื้นสุอาเห็นถ้าเราไม่อะไรอัลเทอร์ตักตัวสังเสอาเมนแล้วกันดีกันบ้านในกุฏิดูเราเสียฮาเลลูยาบ่ชื่อกันเอาละเลยบ่อยป่ะสินะ revival บ่อยป่ะรักันแจ้งสังอัดทั้งมีรักันสีเดือดจังที่กันดีแต่กันมินิทปฐุมทองทากันมันจำอะไรกันดีแต่กันฮาเลลูยาชื่อเอาเสียฮาเลลูยาท่าสมเท้าเสOh Jesus we need you Jesus Oh Holy Spirit we need you Lord Kapag ano ba kanina ko boy pa ano ba kanina ko pa Oh Lord we need you Jesus Oh God, we need you, Lord. Oh, boy pa, tara out kan tamtuk sa boy pa. Long mare ka sa
Thằng nạc cái her boy pa, thằng nạc cái her boy pa. Thằng nạc cái boy pa, nó cần bê sang có boy pa. Thằng nạc boy pa. Oh boy pa, thằng mình pa, nó cần bê sang có boy pa. Ibulay chung ai nuam sa somi silawin. Lord, help us get out of this comfort, the comfort of this world. Lord, help us out. Boy pa, kum so kat kripa sang bi boy pa ka betian. Kan ma bun beng ka simi sang he boy pa tian, nang mari fian na kan pe, kan sambang na kira kan musa ka boy pa. Revival, boy pa, give us a true revival, Lord. We need revival, Jesus. Open our eyes, open our heart, Jesus. God, open our heart, Lord. Open our heart. Kapag ang mga boy pa, nabiyag pang tunata, boy pa, nakanpiya ko boy pa. Nanak dilag besyang mi boy pa. Nanak dilag besyang mi nang matsa, nanak dilag besyang mi boy pa. Nang matsa, nanak dilag besyang mi boy pa. Sa isang biyal de kalta ka nga mi boy pa. Baram tatong apun mi boy pa. Manule, mapale, maulan na ang manakaltak nga mi boy pa. Oh, nasalta, tampi boy pa, rakan sarsiyap sa boy pa. Rapa. Jika lung thau mi sitila se boy pa, bezul nan ngayon boy pa tian, hiat lau chua ma mi bolay, hiat lau chua ma mi ram chan ha chahin, da thong cha kartar dule, da thong cha pur dule, da sumpar na liang alang tar ko dina paler ka sitar ka boy pa. Oh, Crusader camp nong ha, karao du na ngayon mi sitila wen, boy pa, buiting nun tatak rakan pesang ko, buiting nun tatak boy pa rakan pesang ko boy pa. Nang masa tementor nung nakapeko boy pa, nang masa tementor nung nakapeko boy pa, nang manasal chatam, boy pa, rakan sotra kulo. Lord, raise up godly men, raise up godly women, Lord, raise them up, Lord. We need you, boy pa. Nang mani boy pa, ban sotra sangha, nang mani boy pa, ban sotra sangha boy pa. Nasumpar na liang nakirakan musa ko boy pa. Revival boy pa, kami pusan revival rakan ko boy pa. Revival boy pa. Matsai boy pa amtian silong silawin. Mami punca long silawin boy pa amtian. Ikan merang hol tiam ikan naulitin hatom pian tinunga boy pa. Nang mabetak ke boy pa amtian runrak kulo. Boy pa hika kansong umin hazong nihin. Karao zon nak karao tau min haza zon nak ang ngayon. Kri nang ma lungput tatakso. Karao tau kol di nga hinarak ramin sita. Kanizong tsu na lungput kang ngayon kobe nang ha. Karao tau na haza boy pa amtian. Kananak dilak pesyan. Karang mi akal mi boy pa. Ay sayani kay marakatakao at ibentukin. Boy pa kay marakatakao. Kay makakalkulay boy pa. Kay makakalkulay. Ba. Kanin sungkul karca boy pa kay makakalca kulay. Kan kripa busa boy pa kay makakalkulay. Kan mipun sa kay makakalkulay. Nang mapen na sa boy pa kay makakalkulay. At ikaw mi minaw. At ikaw mi boy pa nule pa. At ikaw mi na fara di kan siko nak ha. Kan izyak nak munle boy pa mchen hibulay chung narami. Nom nak hi kalta kang ami. Nang masin narami lunglom nak tatak he boy pa mchen. Zay zong pial teka taksyan boy pa. Zay zong pial teka taksyan boy pa. Nang malay karlang mi kan siko nak ha pa. Ratat nak rakan pilo boy pam tian. Karau lay kan tanlo mi zong hai kan chambao tuk di rakan ngat ter ko lo. Boy pa jeri chen hi kan mi puni. Boy pa na sun par na liang nak alang ter ko ve mi pun. Alang ter chin mi pun kan si ko nak nga. Boy pa male ma ai chon piak peng mi siti lawin. Mi dang zong ava chon piak ko mi pun kan si ko ve nak nga. Kan nun nak kan sinigan zong ve den ko tiang su nap. Kan ilom tu boy pa. Boy pa, minun kang tu sunang manasi. Nang makaringay jakan hangam boy pa. Kani siyaw zong he boy pa amtian. Sunang makaringay milong he zalawin. Nang malia karhang ve mi kan siye. Hibalay zungan kan ma du nak sawin. Nang ma du nak atun ko nak ha. Kan nun nakirakan hang ve ko boy pa. Jesu krimentan sampang amtian. Amen. So hafun higa san halay. Sangan doktor halay mo. Everybody come up now. We're going to sing 2 songs and then we're going to pray and Tharao may naksa thagan somle. Tharao may kan san halamo and then bilwat kan si sungan sang doktor hala.
Let's go. Bella che dunque. Bella che dunque. Wait, hold on. Your guitar's not working. Ready? 1, 2, 3, 4. Alam namin ang pagkakasal Kalulukan at kalumasan At wala'y inabang sa sumahayan Sarap ng pagkakasal Kalulukan sa At wala'y inabang sa sumahayan Hey!
All right. Last song. Is Bless the Lord. All right. Bless the Lord. 10,000 reasons. Tong Sha Ronga. May patang sa tingin si. My soul, His holy name. Sing like never before. sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Stand by me singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Amen. Let's clap our hands. Come on. The Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Boy padod mi ulan na una, boy pasina rakita. Naswana say klug ng hanse, adot na belanganel. Domingay boy padod na, kansa sungsali na luang. Nunlak tinungsu, aturak tingsa, hatu boy ni anak ko. Amen. Can we all lift our hands to the sky? Dot na.
Miswal nang lekay ayo in. Kay naman sina katwar. Kaswal na kay ba't samnin. Nang lekay milwakin. Kan matwa sir na katalo. Dotu ba, dotu nakasyan. Oh, sumloye. Asumloy singshan. Boy pa doon na kurahan. Amen. Doon na, doon siya mabuhay pa doon na. Doon siya mabuhay pa doon na. Oh, swanak, yes. Swanak. Yeleng at yung lugot na. Iswagan leya at jami. Aminado namin siya. Boy, Jesus Cristo, kan saan ang Volay uktule lo ngaito, volay uktule lo ngaito. Ni miswal ang politika, ang muat sunan tukan vel, ang leit honga ang kun. Sise boy Jesu ni miswal, ako ni ang humitu. Aswal ang etia, at chiri na chan, sungsanin na rope. Amen. Boy pasupang na sa kubiyan, doon na siya, amen. Doon na, doon na. Doon siya mo, boy pa, doon na. Swal na pyo, tenga tiyem to doon na. Swal na, yan tenga tiyem to doon na. Iswagan kaya at jami, aminado na siya. Boy, Jesus Cristo, kan saan ang nagtaklilun na kasi. Dot na, don't siyam na boy pa, dot na. Dot na, don't siyam na boy pa. Swal na piyade, nga siyam to dot na. Swal na. Piyade nga siyam to dot na. Iswagan leya at jami, aminado ng batsyan. Boy, Jesus Cristo, kan saan ang nagtapel na kasi. Dot na, don't siyam na boy pa, dot na. Dot na, don't siyam na boy pa, dot na. Sila kan dirnak, teka man dir ko na sila. Kan thong than na thon than na toy teka man ngetan halaye. At so di chun hallelujah chorus kan san halale kan senior pastor tong nak sam nak tong ten halayo. Thong than her mi te sa kan thong kan tan tan halai. Hai zinga kan pe ai Sunday school chan kan ton ni slide 1 p.m. thong than halai. Kamu yenan hoyros anao aduza kan telko akan terbi komi kenukan nauzong berla chani kan songa henchin bonakan aizinga ada tong chanti na lai wan kamu Hallelujah. Raise your hand to the sky. Hallelujah, boy bagan pathian na min thang thas ko se. Tu zan zong na biale na lain na kan jong thang cha na min thang thas ko se. Boy bagan pathian nizan chon ninga zanin na fa hang in na bia na kan thap yak e. Boy bagan pathian fanu fa pa thin long a
tiang charawin bia na chimcha kan ni lom tok shan nihin chun nitla ina tin lo in na biale na tha in chan na kan hanter cha zonga kan ni lom tok phong na papa tha sang tharal na pegi tiang charawin na thong i boy ba na betak na frontier cha na min thang thas ko se kan ni lom tok shan boy ba kan pathian na papa mang in nizanin tu zan chan tiang na kan tha piak mi na betak hi pumpak chiu kan na ka kan tem chi ko na ha kan nun pi ko na ha nun kheng tu si ko na ha tha zang pi tu si ko na ha sa chuan na kan piak piak sham ko tia kan in som boy pa kan pathian thai jing zong hi ban tu kin heng chin hola kan phanu kan fa pa ni boy pa thin nong ti la ruanang ti la sining ti lakin thin nong kut ka hunin boy pa nang ma thang chat lai nak le ne bia som lai nak zong boy pa chan tha kan ser piak than lo boy pa na fa pa phang than ri ko tia thiang tharau kan in som thang mo kan pathian boy pa kan program atua hin kan ngol chung lai boy pa kan ti la kan in kan rin tika thiang tharau in o kan theitar lo boy pa kan pathian hin na bia hin kan nun na ka akan chia i boy pa chuti chon nang ma he a hoi kom mi kan ni hoi kom nak athuk chin chin kho nang ading cha pakhat cheu nun na ka boy pa ti ro tha thai chi tha kan ser piak sam ko tia kan in song na kan han chung mi kan nun na kan chang atang mi biate na kuta kan in pe na sun par nak lang ter tu tham nak por tu akan hang sam ko tia akan kham tu kan boy pa Jesu Christ minin nasina lom na he tha kan chap kan pa thiam amen Hello. Can Chofan can, if you see some trash, pick up, okay? Untuk halai. John dulu pa ni John tiko se dulu pa ni belum belum bisa John yang tinggal mo yang cuma yang dulu dulu pa ni tu ikut John anak dulu pa macam